mame mao akwaba emra Adom TV dwumadi we eye empo enkwahye dwumadi a me de brewo da biarada me a me dwumadi ho chia me edi am yeso ene ni tako table onya me nka ho se obese wo me kakra bi ene metu na jowe me koso a me ka enoma ye betimi ayo a ede ne je bebre yen na ene de amede ba ne se carry no malice against anyone and flee pessimism and mockery. And fa obi ho adwemfi emfa nto timu. Embobo obi ho emma otan entawa akoma so. Yesa wonya neje. Na efe uhunu se empo ensem a ensem fata eba adwanegya no. Won se bia wonam hoyi bibia si wabrabom na wo man nkyiremu ewodi enye yie ewodi ebesai ewodi dabira bi sa de na dwane efri ho na hye hu kran se de atie bia no ebe yie na fe obi wo ha da bia na o so obi atwetwe ase o hye obi a na o se na twetwe na empo ase o twa nipa no wotaye sa ne ma na wona enye da nti jamu pa ho brase o pese wona gya pa ho brase e na abojo kire yese aboantati a wo hoyi owo ne nsono e na namu nioma na woni a wonya abotre epai atati mu na wo hunu sa nioma we enti pa abojo kire ne abotre na efe samu wonamfo no menante yese your associations will determine your destinations. Ebisu say, show me your friend and I'll show you your character. Wonamfo a woni onam na be kire be babeduro. Se nipa numu a woni omonante sebe wono mo nsan obanum bi. Nipa numu a wo fom nyonko so wo hye so ba hye bi. Ene nipa numu a woni onante sebe tafa champadi oso woni mo anapai wo yen kwasiafo a unyanya nsan emfa bubura. Ene nipa numu a woni onante no so won so wo nyansa ehye nkuna wo so onyansani. Enti wo fa nyonko a no asemu ayi nyonko papa. Na wabisa on se amfo ya mefa no de na menya akwankyere be na menya enkwahye sembe ne be firi ni ho empo emwa be no ba ma so me de be ka ho ma no na yabubura amana. So choose your friends wisely if you want to be happy. If you person energy never return evil for evil. Emfa bone into ya boneka there be da obi bisa se na akwana ye mbone na menya na de yi jamu akatua efre awrade obi su bisa me se enti obi tu me ba mo na menya no pa no kwhye police for side se ne enya wona abetwe na so na mom se obi ayo bone me fan se na no obi didi wa ma etu sunya odi asie e na ese odi bone tu abone ka ena mpo na no obi ukosere obi sika o se mini bi e na anya abie no oso obesere o se mini bie na nso wo bi eno che se odi bone etu abone ka ye wo bone a eye ne abetumi atwe nipa na so ene ye woni a wontua nipa na ka woni a aware mpo woti wo mfie mu tre bia be ma bedu fie o se me ne me yere nkasa oba so se mi kuru kasa mi mfi no senti ni se na no me se be bisa chop money wan fa ma me ana me ka we wa nyonti mi nya duane ma no eno wo de bon na etua bon ka wo bi a fa ye ma nipa no obi akwa twe ne ho fi ni kuru ho sanse ni kuru sebe anto atare bi ama no eno wo de bon na etua bon ka ebi a wo ye adwuma ena wabre na ofe odafo bi so meboa o said the praise la fresh Sunday na wabeboa na mpa efe edu no so a wo se me de memmoa o o se mate se na no meboa o na wo mmoa mate ti me fofo ofre so me nye na wo de boni tua boneka emfa boni entua eboneka. Do not retaliate for the wrongs done to you. Ya de so bi atwa no so bi aye de sam fata akere wo so bi adi sekua fa ho na abrabo anya wo wo se menya mu ane gya mu onipa no aduadua ba bi a ono na betwa wo no de ye wo no wo su betwa wo ba nti menkote ne dua emewe gya mu mananka ona eni adwuma yo a ode na abrabo ebre wase na de mo anipa na ebre wase na bompa na pagya ho na ohu a wasu afi. Stop judging others. Obu ha ohie obi a he na tare bi he no e de tibi original ho da bia na wo de why judge ni enkrofo na ubu atan wo de wa bra bo de won hwe so mu
Me mu aten ubu aten ato da bia e ma obrabo energy emem. So do not judge people. Leave judgment to the Lord. Jai atemu ma urade. Wan ko law school na ubu obi aten eni tibi odeko. Ibu kwa so dem na obu sofo aten. Ubu kwa bi preacher, ye no be fa preaching na asemu aha ne ene na enye ewo mu. Me wa preaching un preach bi da. Enti obi ya de a me mu aten na mom no ni atosin ni para brabo mu no. Na abehwe aye ni yie aka kire no. So we de wo ye ni se akabeboa. Ana atare we wo hye ni se a. Ana nwin we wo ye ni se a. Since there be a way that there be in a and yes, Mampa. We are sir, when in ye. I never could so a bit me, I'm on yaji, a casa. Watch your language. Let no blasphemy, a man no me if you numda. Let no profanity, sabi a medium if your mind some in free when someone some fata. Do not let abusive language come out of your mouth. Memma anucha. Ana unyina bufo so nka ye ya enkyere obi eno emfa na jemba wo kunu wo yire wo yakwada wo yapani wo hwewa no kasa wi ya no kasa eye duaba na wo dua betwa so ade ka hunu se kasa ena otwedi ampon ede bo wiase kasa emu odu na ne board ni na essence ye ntua kanti no ya mu no se ade ehu hia miama danfo David or say pape mami promo mfa si mano there's a kasa ayade a sombo ya beka bia bebam enti unya hunu saa memma sebe prade oso ensanfo empiafi wanum memma oyawdi ma won kansam anye memma abufuo so ma won kansam ensam fata menka nyoma ebe ha obi ebe ne ya ma wano kasa enye kasahwa na kasa bi ebefi wanu maba no waduaduaba. Always have consideration for your neighbors. Ma obi obe wo no nasem enye wahi asem. Ma obi asem enye wahi asem. Ebia me no na adwuma. De na be fese ma ba adwuma na pam se na efie te sei. Bibia boko. Uni o ha bia. Ma obi ahi asem enye wo ahi asem. Na obi awo na ahi asem why? Wo kunu wo so anopa wo yire na hi asem obisa no se de ekọ na wo yire ukunu wo ma na ase wo tiata afrio ekọ ese wunim wo na hi asem enti enedei ka kira wo se mema wo bi hi asem ayama hi asem sa wo sikari na wo hu na opese o yeso no no da bia akọ ono wo na hi asem ebia na hi asem so opo bi kura twi ni hwu keke ebia na fuet to 20 min koto opo bi kura hye the socks ama no umo bi hi asem ye wasem a wo so wa hi asem eye obi de na wo gya dimpa ena ye osompa enti obi hi asem ye wa hi asem a wo de osom ena ma nipa no treat others as you want to be treated obeye bibia ma obi ana kire obi a bisa ho se nyame ye akwa we no me de ye me anka ba me de okobokro no enti me na ye wi amade anka ba me de ukoka obi ho asem bone enka me na metese ye ka me ho nsem e ba me de wo ye bibi ama wo kunu a wa wonu msa de na nya ebia wo kromo ye aduane enema wo de aduane nyina wo nsa ni apro na de ye a wo nibi me hansa ntika me di bia ka se na me no ebia ye so for ja puppet mu wa wonu msa de na de gina ho yi wo obi de na oje ho sika ba wo de enti bi so se ni ami yu ni ami kan de ami dwene ho afa ni pesi mesi ho no se me ene adwen sa afa me ho ayo kire me ana ka kire me aka ba me de na me enka wo ho onyame adomdom yen a wo kira so be hia e wa fide we so onyame entina ene ya wada ene nso nyame de akyeye ye de ahia e wo bedwam dwumade so nite kotego pani anopenso ye dase so wo de unkran hyesem no ebie bedwam dwumade no ano e de amaye ene eye October 6
2022 Badwam kase no eni na de dimakotene bi a obete enese akyerɛkyerɛfo na futu akwama won se obra bi a wɔn bɔ no wɔn mo na yie fi se sukufo no ehwɛ wɔn esua wɔn afei so Rebecca Foundation so de ne ntete no ebi ama sukufo ene adwadifo ema ebi kan we ho na no pɛ mekenkan asomo se Badwam kase afei mehyase akyerɛkyerɛfo ɛwɔ ɛda bi afi bia wɔn di ɛde hyɛ wɔn ho kran na wɔde bɔ wɔn ho nso aba so na mfimfini mantam de ɛkɔ so no ɛna futusɛm akɔ ɛde ama akyerɛkyerɛfo no sɛ ɔbra ne esu bi a wɔda no adi ɛwɔ sukuu dɛm no ɔhwɛ sɛ ɛbɛyɛ de sɛfata fi sɛ sukuufoɔ no nyɛ sɛ wɔn tete wɔn ase akwa wɔn hwɛ wɔn akyerɛkyerɛfo no esua wɔn ne yɛn nso so dɛ da sonko ɔzema teachers sa yɛwɔ wiase no fanza ne nyinara nti ozikan mama akyerɛkyerɛfo wɔ wiase nyinara afihia pa titiri ho na wɔwɔ central region na obiara nyim dɛ obiara ɔbɔkɔ n'enyim dɛ ɛyɛ lawyer ɛyɛ professor ɛyɛ hwana ɛbɛfa teacher nyini nsɛm ansana nti menyu agye dɛ dɛm de wɔde esi wɔ za ma akyerɛkyerɛfo nyinara na mambɛsrɛ maka kyerɛ Ghana man wiaze mani nyinara de bia binum ka wasa akyerɛkyerɛfo hia na akutua wɔ soro ya na akutua o de nya bi osende akyerɛkyerɛfo na rebrɛ yerbrɛ na mbazina akyerɛkyerɛfo wɔrebɔ wɔdze ma Ghana na wiaze no fanza na nyinara meyenzi hɔn ho agor osan so fax akonya no sonso e de adesode eto aban anim se adaroma wonu mo enya laptops no fa won de emre wo mu se be ya adesua ne adekye betimi akoso yi mbiri be wa abase no kɔ no oboto gwede teacher nyi bia lo wa Ghana ha bia lo benya laptop no kwa nya menyimi ibinum hɔn nsa aka hɔn ze enye won nyinala na hɔn nsa aka hɔn ze na hɛn ezikanfa yezi won enyim as teacher union leaders ya lo bɔ mazin biala do bi biara ne sabaka na laptop no kwa me national president Reverend Isaac Osu undi ho agor nti yakodo yaka kyerɛ teachers nde wonya abotare mahen yenya abanu gudureka yenyi GS yenyi hono gudureka de obi biara ne sabaka na laptop Consumer Protection Agency ya dwumaku a wɔn hwɛ sɛ de Ghana for AD niema wɔn hia sa asetrema kande no ɛbɛyɛ enepa na no ɛna opani a wɔda no Kofi Kapito ɛka sɛ obi bia a wɔn pene so ɛma sim card no wɔn ɛsa atworo din bio na tumi abɔ ɔman kanko no wɔn a ɛmfo aso no saafo no nyina no wɔn ɛmmoa ɔman kanko enti obi a ɛma ɔnkɔ benkrom sɛ na ɛbɛyɛ asadwumadi ɔde asi wɔ ani so no wɔn betumi ayɛ ne nyina ayɛ Ghana kanko ɛne ne mpontiontia sa dana o ka sen ko bedum ye sim cards no onnum ni nyina na ade power ye dana se ye ne de me support 110% obi obeka se me nya sim registration bia muntu no hu wonye member for papa Ray sign kasafa sene enipa binom ede afoforo identification cards register sim cards si sebeya omanfo betine gina wonom na mu ato eno na wo kire mu se eno so kra emmoa emmasa registration a wo ye no endimu registration a ye no enkrofo bi afa kwan bi so a o ma register sims ne dada a wo mo ton enti wo kotokora na enya wo ID ene ye de ye obi ID ena ye dia ye dada ena ye to ama wo do kotoka airport a ye to bi ho kotoka arrival ye to bi ho circle ye to bi ho eye bebi bebre me bo Ghana fo de wuro se sa de na ekoso wo a wo koto sa sim card ni su no jai because ubenya sem dachi wo a wo to no so jai ubenya sem dachi ni nyina yemfa mrana minister ni NCA for say yemfa so ni registration no ene ne yefa so a Rebecca Foundation akopiem ewo enkokwa eno ewoko West Kropono emu na botaye odikopie ho ne say school fo ewo ho no wa ma won abefo entity mechere IT training. The Rebecca Foundation, subscribe like Office of the First Lady, Baha Eastern Region, Becher and Colafo Nadi.
like in terms of ICT. It's an initiative by the First Lady of our Republic on new year collaboration in order to improve the technological aspect ICT in terms of ICT of young girls now. But say future no, take ICT very serious because there are so many jobs available for them in terms of learning ICT traders so also another initiative for the traders in order to build the capacity in terms of entrepreneurship. No abrako kasamafo Emashibedenia ujima wonu won koko Badwam pesuaso. Na ono so da na di se saa nchechira wode adesuafo ene adwadifo ma no afemu no. Ebeboa ama one afoforo edi mumu nsanwoso a aboa wonom wa bra wonfa ho kire bia mu. Pese eye emabunu eba no. Wani nyane mudie ewo IT ho, technology. Isanti na ohu ya ma me Rebecca Foundation. Se one meboa na ne kwara no a won pesuaso no. Omed titi won okwan fast use IT edebobra se be ya nkwara ni beji hu na da achi won adwen abon se won so won be sua no da achi no be IT specialist aboa won no ama ma no so achi ni a develop no achi no hu se ya biasefo ma no so won adwadi won na bibia IT we discuss what we are saying no message those things bebre no anim amafo so fa IT no ebo ni pan bebre konti true Adwadifo ma omo ketekrache dwom a no ewo otimantemo ena wani atu atutu ato wonsem wom kyerese wodwa no emu enye entiade ko poti amasese tebia ni mu ayere no enkyeremuni ya pata osu edom no ba ensu anu kuyesu yenya pata bia osu anu so tie kwa body mae eni nsuo enwa body apata no yesi mae omunya baby a ombe so ombe ye market no no musisi apata yiye ma omunya baby ntina no mutumi ye adwuma enti nsuo to ale ye ye brema sanso de ade aye nu sa ebe ye na yenya kakra no nti mu kwae umma ya pata enya sa ye bre papa Nana ohwen miraku a wotoso mienu eyetofo hene ewo Krachi traditional area na wonne ya mane boni nkomo twetwemu no ene woda ne die se sedi edwa ne tie ne die yade se ha dwene pa woto asese se wotumi besi edwa ya epata hodo ewo mu ema no a ebeboa amasikasem etumi agina ne nan so owo no mukrum ho no. The instrumentality of the present administration. The municipal administration has started a new market which is flourishing beautifully for us, and the attendant, if you actually went there, you saw the quantity of traders who are there. But unfortunately, we don't have market shares that commensurate with the number of people who Ebusiafo a womo ewo ejura a na no atututu ekọ so ema abako ehwere ne kwa na ebi nso prepraye no kyerese bosha aban ehye wonte ho committee nyina se wonye hwehwemu emfa de ekoba asa atututu ne ho ema aka kakra free mu no besi ne sa boshe no aban eni so enipa bonfo nso edi se wunu ananka wo hwe sa asotwe bi ebekwa ma won wo bra oni won begina emra no anim no ne nyina besi ne ebusu kyerese omu hu hwe Oma recommendations kakra bi na recommendations no say nkrofo a ya tutu ema wo mo prapraye no ti say Louis any Nazif ena awal aban enhwe na wontua sika efata edima wo na nkrofo a ye kasai wo mo nyina eda so ko hospital obi kura wo ti say agata na we business woman ne bayi de bia wo ko review obi a ne so no a omode plastic ahye mboa wonu say enya agro wa mani sika nyina ne hu sika nyina asa Ora bawa esan so da na di se wonumabo homodin bebre sanka obenya interior minister ene aban adwuma kuo bi sebe ya obenya atentere ne nanso nya de a onsa aka wono. Your lawyers etro reminder say ya churo mo nti dia na moka obia ne ho a ofie se dia o mo si o mo fie kura awofo bia o ma prepare yenso ene amane boni twetwe nkoma wo no moda na di se sika kura wode wo ma no ede beko ayaresa bia kohwe wo mrenya de se wo bi ye ba fie no
still akora no yese ne ho atom wo still a hospital ye ba ye kora on koda hospital kora we dra hospital wa compre no wa ya gena to on mompre no. She herself has a psychological problem because she was part of those people who picked up her husband in a pool of blood. Sechi krom eye brono ba kwa ewo ensawam adwagiri na kromafo ewo ho no kire se adechi adesen na nipa bi tutu atuo ewo empotem ho ntia ma ehu aka ho enti woda wonante woto wo sre empanifo se wo mohwe na saade no ekoso no nipa bonfo etata wo empotem ho no wonhwe ma wo munya sumdwe ewo krom sechi krom ho. Ewa ha mama da kwa wa se no tituo no de ya de ekoso pa national security fo no o ba tutuo pa o krom ha eti ya sramo ya sraban of to for the nice farm na se tuo tututu na o krom ha ya srara wo mama de ya no wonyai esa se tuo tutu ya manyina tumi gwan me ne nanu nyina gwa kwa she paase me mpese obi beka bibi na beka me da no me mi o krom ha no se mi a me cousin ba ko o ya asem ma o krom ha gidi ni ade oya so uniform bo atwa bi no yesi okroma na nya asem keto eno achi ena peja hino wo sechi krom ohine ba na asante kode edi tu dwasement bi wase asori nyina ejina ahemfo ensensem a ewo kro no emu. Last month akwasidaye kese issues bi si enye nyame kra nka menyina ha na makasa ya samre man a ya to aba ama na elected asamre man ye bobono bo ne nase ene niema okonsanwom hospital ena na ade ne ye kese nti ya refer na mane ko kwalibu nyame adom ansa ne yeyina na waba boys akese no mabegu hotel ha nyina sabe me ne wo kasa kora ye merwa ne bebre sese omo yare o be yare na kire omo ne krakra ena sechi krom hene na nasai a wotoso enan enso ede nsema hodo bi etudwa na nyame ka ne se mensu be asoma biem na me bai a me nyema wa hintio amaye nyina wan yi agugu baby abu min de ni mi bedroom won abu atwem nyama nyina abegu abonten so hin wori guyo so ni guyo binim enje hala me call divisional commander ho won sahum am popo na manye so me ya ohini osigro me am ya ohini osigro am tu ganga ka ko sa mo yare me ba ya won abu mi fun ani ayi mi nyama nyina fi ho ensuyiri a ekamia yese oman kura hodro bi so de age aboso no ebi nso eka omanfo a womo ewo eye weja ene ne potem office ehon nso ensuyiri ni bi ekọ honum na omanfo etete ho no chese ekoba asante sese ekom ena ekunwom. Happy 1991 happy wa doso omu bie no omu kashu chene bituni ba wa se a sene tie se bian su ni ho zaman for su muko form free we no set mu eba se yen nyina want bian bia ni ho no bia fa bian bia plan se yen bia fa ton no pendi isi a ifo no di we bi ba na o ma betwe e di abegu esuru ha ye wa ha enti ye bre na ya mpi na ye ti na no kula no biteneni nansa ye hu na ni ma bepim neda on bakra no fa na ni behwe se de na ekoso ana de na esi se o mi nkrofo ya na omo mutu ababa mi atla mi sisui mi ba behwe de ekoso ha on si ha krampo na ye hu se minister bi mpo abahada na se 4 years ni du na se omo di poster be bo ha na se ya wa poster na ya fum aban na se ya fum la. I started Sunday and then Wednesday. I mean, okay, say about 2 p.m. Up to now, so we two now share around. We say police for the Adom for now. We say we go and that is one point. The second thing is, I didn't ask on my also it's now maybe to say we dam it drew about 66 feet. That level and sana we be issue. And him say inhabitants over 3,000 to 1 million anywhere this side. Mo being so up to this level. I'm another say properties are saying no, say me how many income? It's billions of cedis. Inti weja foye omoni etutu ato wonsam iso na media de bedwam kase no esi afi de so eba wakwam no eye de bonkrata no na online so de ekoso ewo ho enti
Dear Coso online, that is adomonline.com. I crowd the one cratan and so opening questions here, and so I crowd or babu so a day ama opening question 6 Pacho Machi. Lady D, mi Pacho Majoso. Pum to say. Boko na answe. Eradiadum. Yedanyamiase. Yedanyamiase. So de enenso acheye. Amen. So si de bia de bechimbia no. Ye wo complain kura. Ye me yasida. Enos. Sir. Intine mu wo complain but masida. Edos. When you ready, aye. Amen. Say she. Oh, me dear, said the wow kind. I did chimia. Only complain. Any complain. They can now when you mean answer. To be had that Nema. Yambe. Yambe. See, cause it's me call online and now the dog call lady call. Me call online. Call. Jo, it's me call online. No, they are now adomonline.com. No. And I'm a day a chassis and the other have been my government yet to win Galamsey fight. Oh, question that Oh. Hey. Question that then I make us some now, Mama. And I headline na yes sir. Headline I would go headline the modro. Call for questions, baby. Okay, question number 1. My government yet to win Galamsey fight. Wow. I don't want to say, what have we been doing over the years? Okay, and every to me about saying you over the years na fe na ebe swaba. You kwesi brofo no say yet. Nyame ma yen kwatenten ni ahoden. Na yet ni no but ye wish no say yet ne be yet ana. Yeah. Ni jidie se sinapia ba. Oh, there be lady, you see a corner dear. Ni jidie se numpa enam ni ho no. A corner dear. A corner dear. Agense mo. Galamsey kuno. Lady ni amuna kwa dey and say those fighting it no. Omwa na asa omu say yo. So omu ni animu. Emie nko ade no. Omwa na omunsa asasim titura bina ka jense e kone se ada buzense jese sika ne yepese yesa to bigum na amanfo nsi ye bibi anase actually yepese ye bibi ma amanfo nsi yes ye ni abrese Galamsey bia ba na whatever it is no mampani akasa enti ye nyina ye fa achitai ema no na ye hwe de ebekọ akosie enti no eno ho asem no. Okay, so me call for us no. I can stop Galamsey within 6 months. Former NPP MP Nekas Assembly. Kwesi? Yes. No, they want it. I say do it any no. Oze. Na me say do it any no. O kanu wo inshira 104.5. Ene be do it. Asantimanta mu ye nuanu mo. Former Obuase MP no. Ntino. Ene eno no. Even most stupid person in Akufo-Addo's cabinet, no solution to Galamsey. Manase Azure ena ekaye. Pacho Manase Azure ne ekaye nti. On in quotes. Brofono de me na me kan wa ha but Manase Azure ne ka kasa kakraka na me de manu aka wa ha no. So sana eti no so ho asem ne nyina ye Galamsey no bia ena local news ne so say punish illegal miners. Chief to Akufo-Addo. Nti we kwasi enura omokoye nhyiamu no e na ahemfo no bi nso ka kire mampani se ohi bia we ye bie no mampani etwe naso nti no eno so eho asem ewo ahanum say ministers presidential staffers MMDCs involved in Galamsey NPP man reveals nti NPP ni bi na ka se ohini o aswafo debi wanka chiefs o say ministers not as aswafo presidential staffers one way enyuma o president atena ye ho MMDCs MCE ni DCE fo no one mu nyina aka ho bi na Galamsey ekoso NPP ni bi ene kan to kwesi mpacho adomonline.com no de ekoso na mabobo so kire ahwefo no ejeja ahemfo ne se yempa ne hye ahemfo no mu ye bi no asa na omu ka kire mampani enura omu hye mu na se okay but the best na my info ada we de ne die mu ada the fight na pesa ahemfo ne boa no it is not about ahemfo mu ye bio because I know there it doesn't matter your status in the country
so ye even mampeni na ye galamsey amra no bedi ba ne kan say stakeholders ebetimi aboa me yesi galamsey anokwan no ahemfo ka ho bi so enu anane emu bi ehwe ye say dear no more as traditional rulers as national house of chiefs mechanism be no de egu akwam to support or complement the abane amanfo do eye say betimi aboa ne yesi galamsey ano but obeka say punish chiefs involved in galamsey looks as if say omo echi omo ye involved in punish omo but emrana so ye clear emrana anchire obi o galamsey enfa no nche no emrana say obi bi obeye galamsey illegal mining so we mining nkutan krata oye mine ukuta nkrata bo na ye mine wo enso oye mine wo afumu oye mining e wo first ye ma tumi so betimi akodom no eye illegal mining and ubia obeye bia from mampeni to the last person emra no bedi but the issue is what is the traditional council and as a traditional authority in Ghana no dear no moye among themselves within themselves omuko nhemu dia nhye no makasa so dia gu akwa because lady let me read this from the Minerals Commission. Pachoyo. Yeah, actually, the rules here are info. A play pa a year or ye galamsey fight no emu. And I say illegal mining no emu. Okay. And don't you say obi I did it ebe kwetche but me eden ya me hu ni akire obia and this one yeah dia to am obia say ontimi ni so mo ase na be ya Ghana ye galamsey na ye kono ye betime tu ase ampa na ekire se obi mpokura po wasa se oba beye ade efe ne galamsey yi ebia die na emra no ankasa kura eka ewo ho die na wankasa nso aye ohene no so no obetimi aye enso ewo eho now step 3 this is from the Minerals Commission. Minerals Commission or see MTD publishes in the Gazette say obi ebe you to me say or the kwakoye mining say small scale mining oh my Ghana near eka the point 3 any 15 days after recording MTD publishes in the Gazette notify chiefs traditional authorities etc through the commission's district offices enti before obi kura ebenya krata so be ye ori for the small scale mining emra ne kire yen say ananhye ya panfo de agu akwam kire say ye bo ahemfo ye won patam wa mane say aban ama ma me kire diamond tumi ese ombeye mining wo wasase we so. Other than that, no. Nipa kono anama mechira diamond na yama no sa to me no. Yes. On to me nya ko. On to me nya se o konfa krata ne mechira wa. On to me we ene hye ya amamra ne yagu akwa mu. Ese ponye to me krata ne ewia yemmo ahemfo. Empenfo a ekambie wom traditional rulers na wo ba bi e kwa akoye spy mining no. Yenyu omo sutre se ne ye ba be ne yama nkrofo we to me se obetimi aba ba yese. Kwesi ho na ye ngongo kakra ne se Ghana ye we emra bia ni wa ye ni bio. Nti ye ngongo se ase de wo so ye ngongo te se de asem ne ngongo ama. Mineral Commission ho no ya tro wo mu sa so emfa nhyen. Ko Ghana ha ye ti emra bia ni wa ye ni bio. E woni nyina bi. Na asem kesi bi so. But oni be ka tro se me teye me huye so say ye bibisa wo me potemu na me ko bisa ho asem no you say order from above krata no wodi firi soro ho me ke kura o hi e bi kura sab na no mani mu a wonya hi bi a wo yedu sa wo so wo kura na se honom na gold yi wo atiase so de udi kan sha se kan no emra ne nka say even if we Kufuado mampani kura in favor they won't see a best say no kure in favor obi nso ampa no e ho ne agreke no leli ma mentu aso na asem nso asine de te na mete wo keke oh man daily guide Ghana's debt to GDP to hit 104.6%. Baby ageka kone kire se by afie wieye na se ampa ye kan ye de no etimi pempen kodru 104.6% to GDP. It means say a car ye de no
ebro japade a asoman Ghana yewo afa no atie na ye onwa enu adom kase mu ye bo ho amane oha ene nine echiri ponsia yes safini nko na wie na ampa se na World Bank eka no ekodu se na mo eka na ekire wo se by close of 2022 eka oman Ghana edie no edos change japade oman yewo okay enti Ghana ye ni hwe Akufo-Addo Samuel's Galamsey DC comes with a picture of Yaudan, so District Chief Executive Officer of Bosome Freho. You see Galamsey, of course, Nasa, so Enye Adeketu Akram. More wahala for Wager residents. Cocoa price now 800 Ghana cedis per bag. Now, let's do my rose. Abra na cocoa bag, 660 Ghana cedis, no. Now, $115. And now, you two call 800 Ghana cedis, no. $76. Okay. The New Crusading Guide. Question, Pacho, before New Crusading Guide, yeah. What say Akufo-Addo Samuel's wine? Galamsey DC. To Daily Guide Neka. To who? And why? To whom? To Ono. Wa feno a bankesim. Yes. Okay. Okay. The New Crusading Guide. Akufo-Addo Woods chiefs rally support for Galamsey fight. Tragedy as Abenabo nursery case carry kitchen stools to school. Bust position for growth, managing director, says parties here to conclude on debt sustainability, but you're declaring profit. Bust. Baumia poised to lead MPP for 2024 elections. Opare Ansa. Gomwa Fete Edes raised red flag over DC's endorsement of Kwasi Alhaji to fight land guard activities. The New Crusading Guide and the lady. My Joy is saying. Joe, myjoyonline.com and so dear Ewa Hanum say na also residents of Ashalaja sleep in kiosk as their homes remain flooded. Residents of Ashalaja sleep in kiosk as their homes remain flooded. And yasam for say Adom kase mu no ye twa se de hotie na ene na saw he se de dache hene ne Kofi Agye di drone no etwa mpotem honom na wo mo sanso de camera no etwa ye se de etie no a na dache e abrewa ne ya kokora na wo maka dem no akosi senyo abrewa ne akokora ensuo ewura wo mo dem na emaba wa ne mrante ne mofra adwane na omo de omo aka ho. Okay. Ese no matimi akoyom atoyere ncham wo ho na we nso de am say ye boapayo whatever it is no de asie wo ho no nti we kura de omutie ye yi omanya kiosk dem nti se kiosk no so yesre rade se omansuo nto sese na de wo ho no ntwetwenko na se ekobasa nsuo be sa to bi o de ne omo egugu kiosk nim so kiosk no betentam wo mo ewo bro mugum na eko but nyame mfa sama because nipa so den so emobo nipa so den so emobo nti eno ho asem myjoyonline.com ebo ho amane nti ba konso e wa hanum say no say while others mocked me Seidu Agongo offered to help me Kofi Amwaten na Kofi Amwaben Kofi Amwaben former UT bank right sa na wiasete eto da bia sa wa ho hiahia bremu no ebi twu abo so no de anya nya me de boafo beba enti pani na eka na kosem se while others mocked me ebre bi di ne ho fe no Seidu Agongo offered me help Kofi Amwabe so aya de se obo a wo no remfi no na o kai no nti so aya de nya me show Amwabe na we so wa hanum say o say sack a breast within October. Health expert advises men. Na kwesi in fact, in the month of October, spiritually, physically, men should be allowed to own breast. Are the men no more allowed one? May say in the month of October, men should be allowed to own breast from day 1 of the month to the last day of the month. For October, for the sake of securing the next generation.
asam na yere. Si empesi ase ebe hye so mind there. We should own breast. Se anyo man bia so a Ghana de. Ye no so sa 30 million. Ye no so. Ebi mu twem 60, 80, 100. Let's own breast. Me come ma breast ne gino na be ma oni ebe ye nya be ma de akwa konom. Konom be ma breast aye den. Me only breast no. Ye mie baby o see mia. Ye sack. In fact, utie health expert na me nya daje pa tie no. Me tie na say tie be sa ko ready story making sure say ne tie no na asa atwampa ne nyina ye pepepe. Onka say ye man kwada nom no fo. O say men. Unya 80 years and just your man. Okay. Unya 30 years and just your man. Unya 50 years and just your man. A man is a man who can man himself and own a breast in the month of October. So for this month, that is the phrase of Kwesi. Lady D. Asia. Mumwaye near only let us own. Okay, Tipacha man mo sempaye, but as baby bako na okaya yenya correction and say a man is so makwana this month and a man is so only musumunufu no because haba what you say. Oh, remember the enquiry say we don't say me akra this year. But a man the end doctor for any abre say we should sack. Sack. Oman kase mon sake. Breast cancer awareness no yankase monsake enchia education no yese momwa ma no fa monsa enfefe mu na mo hwese dwoa bi demu a eno nkyese mu num lady num no de menka se mamu num oh the lady na mo de mpese me kyere ne se enchia enkyekere no enkyekere ne se mo fa monsa enfefa se dwoa demu a ade ba ko eboa to prevent breast cancer no the sake pacho yate no sake me so ti emema no so boa emande whole year ni na October no kwa na de asu o e so ma afi twema ye afeda o ye di say dey lady ye biem ne akana kama semia ko ya no wan benom okay enti mpacho se onuku wontokwa na na ompuna bi wontokwa enye this month because this month na ese na ni konu allow us to sack na otumi ehu de ekoso nti kwesi mpacho ye da se ne on church no ne o man hen kwabna sante mo bo modern pa breast cancer awareness no nti mpacho sisters no mama brothers ne kwan na at least wa mu num no na mo de o monsa sankan mu no na ohaw wo ha na o mahu but aya man so nya mema ne bi because apomodin wanim de fo na so amayate ase se mema ne so timinya sa ohaw nti no esan se eye botaye ene ede ye nti mema no mo ya na wagina sa botaye ne so because ba ko no de eye modwuma dada na emu we no de eye botaye nti aya no wagina botaye so kwasinsi ampacho me das nti eye usi ni okakra no u se be me ni kwa se o sake with a sexual mentality. Okay. So. Okay. So one hwe na o ma wadwen koye o. Empema gudiens be wi hwe wakoka. Okay. Unhu hwe no wakoka. But we know for a purpose. A purpose. A gradual. Okay. Started from baby. O don sana toto so na I say o prepare no to make sure say I no here okay for so do no alcohol. Then you start with a tank krasa sana ade ano na nkasemu no okay nti pacho kuma mama zimbi hia enti no abusuafo ye da so ne opani kwasinsi an churchere megidi se wa fa churchere no so asem hia na wetu ho na mo na tumi abo kwasim pacho ene breast cancer awareness so ena me de AC na se bibia ni hodia bibia ni okay ti the other son ya go kansie mo nsem na ya wada eno achi no afisem beba na afei kwasi ebetena se ewo empensempensem mo esompacho ye mo wachi ne ye crowd se ye ba twen
Brother Busia, yes, I'm Wakwaba. Yes, Rasu and some cost a good day when I pay some near Bibila. There's a fata sauti, get away, Senor Arabia, Nano pays a hot topa, yes, of Picrana, Yeba said Jomano Jabana Paddy with producers and OneExpert.com. I'm the can one of Pena. Yet, and right, just a match see them go for disc go moto moana, Wajija, when OneExpert.com are catching up with Medicicasa, Diago Bottom, Sasson, Chief Fast Mesha, and more barn, watching on nice to you. Yes, Kiwale pa. Yes, Obama so big now nice. G fast measure. Yes, of course. And Sedimo gel and roll on pin bekwa Sedimo gel and roll on. And you ma queen and yes ya kon kono pa. And then some right here bro the more ten pan ya dia fana kasa kake jwana ho. Erica see du body. Abibia sene chassis no warm up countdown here on your World Cup in Qatar. Na ya ne kaka ho kakra. The papa the more ten live in Strive FM, Asempa FM, Adom FM ya affiliate ahodo ya jayire ni ase. So kai se na use here no we see jayire ni ase nya asem keto akra. They say osikani ba ya toboro amano no ya no achiache ne motum ya chia de na hye motum. And you are then cry, ya jabo so de ade a. We see no one sama no na enkopi mu nhwe nsem foforo e koso nim se nche and kudwa samwa de betu dwa se ebobo no o de asi. Of a soccer agent 33 years no they born sisa no ne ade a na Stephen Apia and baby jetta Samojan kasa efa kudwa Samoja ya woja ne ho ne de omde kai no enfin hwedua samiensa na papa yi wadi kudwa Samoa wodi agro e de ama my Ghana pa hyase free kumase opie nkrampoponi mantemu ha Liberty Professionals okosi akande ma wo okwama no ne no ngunu ho nim ase okopie Italy Juventus bobo konim wachinkuru ahodo na nansa na ode ne bobo babawi ye kra no Cagliari bobo kono akwhye omujesia enei papa ise dono afru tigare ne buta wode bobo no wabo na do amienu e woni dan mu a kwasi boni be ka ne se wa hangi ne boot onya mobo biem na enura wode ne nsam tu dwa no ne namfo ne omobo afi o ma Ghana fo nyina omobo na baso esen yi na ye Black Stars and the GFA for say Kodwa Samoa wosum wo ma ye pa na de wase e wo de wo ye e de boa wo man no na bra wo kwakwaji wa homi ye hwe ne mu se obaji wa home ne wo didayi afi Steven Tornado apia woni Kodwa Samoa bobo ono so se abri bia one ne begina go pama so asi akan no e ya na ni agye pa na sabre ya Kodwa Samoa kwakwaji na home no wonyi nani ne na sumu ndwo no Asamoa Jan ono so bae ose Kodwa Samoa aye player wo gina ne naso pa ose ye ne de nika so ne bomu esi akan awago prama ba akoso na bra ba wakogina home a de woka ne se asomdwe ene ahoto ene wode ma no na agima bedun so one ne si akan awo Italy pen ono so de beto wa wo kire se Kodwa Samoa boa no wabra no agima bedu eba Italy kane no na nei wakogina home a wo ma ne trinkwa na de wo kwakoye bia no Yankopon to nsupa nguso na won hira no nti Kodwa Samoa ene wo japo obo a o man Ghana fo nyina. Right, my no need Koso Kodwa Samoa retirement di mo yenko hwesen foforo na the Badwam Black Stars di mo ankasa na former president of the Ghana Football Association Rakosi Ntechina wakasa area futu shon kwama otwado head coach of the Black Stars on fa the form den mo mejeja na ho nya bete ma yemfa ne ma hye ne kon da bia sa M1 World Cup na se and can a president at my GFA ura kwesinya Ntechi ukasa yache nanzo papa ye pie ya wapupuni mini mukakra November ne de toso aduonu World Cup ne hyase wakata no my Ghana ye gina mu bia ye kopo ye homodene ine papa yi wabra na wote akunwa so no oboa na bredi kan kra ye kopie World Cup na se afi mpinu ene nsia ene nti kwasi boni be kan experience die wo bi pa enumu ho no de afutuo kese ede koma place ene mpinifu a ombedi Ghana nimu akopie kata no wase de beboa o my Ghana no e ahosesi esipi ne sansu sita ya moa ye ho ese kopie kata o man bia che ya o mennom ye sensu ye hwe preparations no how they prepare so prepare here that's the only way so when I'm prepared there's no other alternative. Until matches now, teams now start able bono. And one no. It's expected they will improve based on matches outcome of the matches. Na papa yi sanso to aso ka say management committee members dey untumi nyim free agokansie mu. Se aye krado sa kansie be ko animu a
empempeni for medi Black Stars enimu na omotumi atoto niama ama players no asumadwemo o my team no na o my bank na o hu near management in here, but the basis of the organization in a management. Okay. So management in your good, good resource. Okay. Anti good resource beba titu our management in China. Okay. So near my basa na oko na players kunto kwa na diane kra nye baby on beda nye insu on beno munye ne chese inshisha na nko yie. Okay. What you say? No na management na nyo madwuma yie enti resource no nko yie enti management na hia ase eye bibia afi wo be sole so no wo kansem kakra de kire coach Otuado wo se players awodo awoyi wo modu akokata no wonhwe ne yie e mo bi nhye ne so woni nsem wo nyina tudwa wabra King Halet ane ni sinkonwa Kings TV GH na mo di nsemi edi jaye coach aye de adwuma hye ne nsade ese onye gidie wo ne mu se ne modern bonti na ye de adwuma na hye ne nsa nti onhwe na onye adwuma ne yie na on choose the best Ghanaian players on betimi abo World Cup na se utie ne obia ka dia ebe confuse you because me meti ha mi opinion utie your opinion obi fufron so opinion ba ye coaches ba o na o ye coach a o formation na o de kobo na coach no so should be firm say obia ntimi enka bibia oni nipa na nya adwene na wafa dabi say o use professional judgment they say o court o do case akoma lawyer so go do court ntimi nka che lawyer ne say lawyer o do abisa question ono wako ne law school wan ko bi na o de case na che ne sa obeya ma o ko doctor nche say o yare a ono ko medical school obehwe say yare be na how aduru a obehi na ode ama ntimi nko doctor nche say me paracetamol ntimi nka ne za Ida baro kwa sinyante chido no Ghana for afino Ghana for no mafino no now Setimo challenge roll on pin bia be kwa Setimo channel so safi mama na yen kopi mo wo ashidu ketekana na no makra to foku for wene eno muto afio mama kopi mo Bamako pacho weekend ye gina mo den anya ize gina mo ayera CAF Confederation Cup e munchire mo ne Mranti ahodo aduonu mienu ene mpanifo ene ebu makatemo afiri kromu hanom a omukopie Mali na wotwe awie CAF Confederation Cup first leg no womo ni AS Real Bamako edi apom efiti na wotwe twemu na omhya ahoboase ehum se Ghana leg no wahomje mu de nanso mranti yen nae coach foforo omonya no ona odi omanimu a anyankofa kensi na nsen omode pomu no ne woka ho goalkeepers omode omokọ no Richidata Richmonai ene Eric Oforiantwi ne Capito Fatau Mohammed Samuel Nkum Dennis Kosa Konedi Adom eni yanam eka ho no enso e defenders na Daniel Bani afiye ya okopie Black Stars akache ewa yankofa kensi omudi ko bo mu no waba be ka omo ho a ena na pai wo mutu fa akopie Mali no mo ni AS Bamako edi apostle Chifas me shake one pay near in some idea bro now former captain of the Black Stars. They say a general captain baby Jada Samojan and chain or the two gas on your World Cup people be come man for trouble na trouble na was Ghana for match than West Bone. Yes sir no pes watch it on onye desperate so bomber Ghana. E munchi mwanga sani. Yan kan isa hene de ma Black Stars Asamojan World Cup no ho frama gusu ayepo ne na no de ba tu dwa se ono kura no wo mutae enfamfri bom nti kwane bada ho nese to nsafre ne so mesi akan fama Black Stars a oba begina mu enra wasa atunu ani mutu a wo kire se ensema wo de betu dwa no nese chinchine a chen empanifo mfre no ono gusu a wo ye ne training kakra de ebesi bia no ono wo ho obeso o my Ghana e wo ne kwanda nyina mu not necessarily say I have to train and do everything. It doesn't work like that. If the people need it, if there's the staff, everybody there's any motivation there, why not? I can raise my account. Na Samojan e de nsem we kwotu dwa wabra nkane mrahye bedwani e de ma Prisia Huni Valley ono akura sanso board chairperson e de ma Minerals Commission maame Barbara Otinjesi wapa wa astrotef fefefe bi e wa boso a Asamojan kopie mu ho odne no nyam kota akiri made abeka yen sai youth no so be wi o no way you see no ye say dia faso ntia o ba penin de say me bi si ni so be o so we ja
Aida Manti and Wasama on a sudden Sumama said, Be a pin piano, sediment gel and roll on OCCO, ya sediment gel, no massage for ne on chicken coffee na use. So footballers if we ne a maze and one on use sediment gel and roll on a bequa na and one whispins this year to Jubon Katie. For 0208219129 Senes Pharmacy and our coffee big room say you go Tema and ya Shaman main station. Na one more bit me and you might drink one watch the other G-Fast Mesha ye a manager manage me man switch manage so G-Fast Mesha OneXpert.com and the matches so you can be able to nip and say you can never no kakre we be say weekend ta hono wa cool column na onnamu a system no my identity yes strategic OneXpert.com na make am farm and anopa ma kwedi esi akonkoma ya den 7 ade ebrewo na na would do birthday honorable George Boache yes for original minister ne honorable Nyakopon Shirao na onton kwanem pa ma hene kwabna sante se tungu mezo yes honorable yeah fantastic yes honorable George Boache Sergio Manocho Bana Paribotwe I am a producer na no pay kai say what nankasa beka kejwa ne ho Erica Siedu body ne koso ha bedwam ye die hia ewo efisem enkomo twetwe so we eye dem play no a me ma wa chene maka o se eye live on Facebook ntimi so ma ye hia o ehon so wo agyenkyere bia na o de ato ase ma refin so se wo be like na afin so wa share ene eye ya wadanti fashe 101 Priscilla Anaman oba ho fefo no obeboa wo ama watumi ehia bibi na ne de ebe hwe o fashion 101 so no eye de to enan aye friend say anklet no aha na wo de to nan a ekire den fashion no bia ana se won kirase na ede ebe apotin ankasa kra na betumi de ato na because to the bia oshia sisters ni bia nema bia ye da omunan no well but ni nyina aye fashion se kra brothers ni bi nso de omu ho agim but se esese brothers de omu ho gim se no so wo abakwasem bi no ni nyina Priscilla Adama wa ho siesie hima ebema wo atiase na emumu no esan se sanyumako ya da romantini e wa kwanya se betena se ewo efisem so fanase no Emma St Andrew Senior High School Kelkes toothpaste and afi kedamen syrup eye emofra edro na Badwam ane biewu enso se the big chef Jumedie no ekoso ewo Joy Prime enti shebi fa ho so gym na eho enepa ene abasoba ewo ho no ebi so enye onso chefa afi St Andrew College of Health se ogusua eje school for omanije ho so mbenya tete afa apomuden adwuma ho enya se bia nurse ni anase doctor nko na mum uborura ayasa bia nyuma hodo bebre ho no mu a apomuden nyuma efo bi ho eye enti ukwa womo ebejo se emohu se bia o EMS no Metro English Maths and Science no bia na no ankoyie utinwuye hono na eniamwa enso womo ebejo edo afasa entity enu for 0244 696911 and 0207891004 na empendifo bejo so amao admission Mayamo DBS for abasofi se womo bo manfo dan so no mo asandi wachi ekobia ekokohwentense ebeboa no se womo se manti kura wo mi ye promohin enti womo bobo dan so cheche saa so ho enti intense na odi be kuru dan so de ensign DBS ho na nka se mihu yanka fi se mihu yanka de anu aduru eni ba bia for 0543286637 and that's 0577619102 baby a wo memu no ofra wo mo ebeje oso yefa na asia ne bi ma HD plus decoder fi se waboa ama se TV hwe no aye abefo e na aye ebra wo pe no so enti wo behu se wo hwe TV a eni da ho efi se ma no pe hu se Diamond TV so wo be yete bright HD plus decoder no bia aye connection no aka ho ebema wo TV hwe no aye feely experience enti onso kopebi na nye TV no na enye unya HD plus decoder ne bi emmata ho enti na asa wo TV no enye clear no eye crepa for 0242 439 872 24 bejos na wonsa etumi akabi
Grace Gift Herbal Clinic e de no kredie e ka kire man for say yare bi te say asutre kwata enifraya ade mfrihye dunum 15 years ena achacha say ebi wo so a emfa ma Grace Gift Herbal Clinic if say eno de ode no kure ka kire say oni hu ayare say duru oni hu ayare say tumi na emumu na no da nchen a yare bi aka bi e ha obi ano Dr. Grace say so we chinejefo a ono wa ye krado so no ebeto enchia brothers no a matua ma sisters no nyina so mom power sisters and fam wonya hwe no Dr. Grace say mombra na monton chira no be more power abi you know what I mean it's 0244 126 123 and 0246 518003 Kumasi ene enkran ofra baby eben wo no ayasabia no bi ewo hom yemfa na siema Piwak Natural Health for fi se wada roma omo de 3p garlic mixture bedwa so ema sanyare wa bi te se ensabuo no ho hawo no me menstrual pain o sugar no ekosoro no ya na onsa yetitriti o ye kese dododo obesity ena fe asthma ene yare bi etete sanyina pebinom okwa adwuma na ehye obagem wonom no kakra ko mu no immune system no kra na e boost no enti e Piwak Natural Health for 3p garlic mixture and a bear sedjume woni peduanim de amount fra wofa 0201 000 021 and I say 0248 928 824 now on sa into me and Kebi yemo Franco abaso he say Franco ayade Franco say phone no body na omonso nyimpie de ebeso obotomu bia nso woton bi wo ho entinya de abaso asem ena nya de ahia no dododo bibia fa phone ho ene se de osika sem tie bia no Franco ebeboa afenso o de air condition TV ene no kra ya sa branding waka ho so ho ko Franco ho na kotobi ne ja nkrofo dem awurewura na mbehe TV na mbehe Premier League wo de hwe Premier League sa be hu de be kwa akọwie ho nso ko Franco ho koto TV na hwe no wa wo dem na brebre ama amane so ama 0246422338 and 0559393111 Franco for ebejo so mame mo amane se multi TV de jeboss na bi wo ho Adom TV ha se oba obenya bi atukura kwa akoton afa so to ahodom na bi wo ho wo mo affection no so wo ho wo ma je ho ntete enti wo mo de beba bebo odan no so ama me say bia na wogidie ne osom bia wo mu no yesimu hwe TV fine o de etna wogidie ne wosomo na mmom wo ma no daachi joy learning no e wo multi TV boss no so nti o de to TV na to ayi multi TV ni bi why na wo ma no okọ school na teacher kire no maths ne science na brofu na amfa joy learning a chefo no wo hwe bi wo so a ebefa obenya ntiase no mprenu so ho enti kopa bi to 0302 226 163 that one Sakabi multi TV just thrills na sieka thrills so a na ye ka ni gisem abusia sanyuma ko yi ntine ye wa kwanya se presla na mana no pay obeboa ye na afei ya ho siesie no de ento yi no ode ato yi amaye eye anklet ne ma ye de to ye nan e ho nkomo e no ne yedi so ma ho sisi na ye sure so we hun say bibi stronko bi e ka ma ho sisi no ani so wo hwe me nan ho a hu ni say mato ankle bracelet ene o fashion 101 jimedi so enko mo chechie no e de fa ye ankle bracelet no hu ni say fashion asasam bebre amene the ankle bracelet e make a fashion statement and pain no e ya na be hu ni say obi na mabonti a o the ankle bracelet atene nan ene me no wa bedo musuko ni a kire say ankle bracelet wo hoi e woni fapem se ba ne fashion ma esan say utumi de kire wo dressing kwan wo dressing etimi afa e dey complete obo hu celebrities no bebre na wo de ankle bracelet e ka wa ho siesie no e say enti twen me abam ka koshia me expert na me natena se na me di nko me di ene ahosiesie hima presla anama
sene am di kan no me o ela kadi wa ha oba beboy ama yesua ade e de afa anklet no ela me mo akwa that's it amini kan busaw ya kase anklet as a Chinese saying okay anklet here agudi a oba de siesie no ho a ode to ne nan se na ye wo agudi a ye de to ye nsa ene ye komu no anklet here agudi a ye de to ye nan sa pepe ma me busaw se anklet gina ho ma de ade anklet de ene ye mmrem no ejina ho ma fashion ade a oba de siesie no ho e ma na ni je ehun se o me ho ayefe yes zo be so siesie ho na so we ni je o so to me anklet e ka wa ho siesie no yes na sa de ma me busa o se on se mpempi no be hia manfo abonten no mo de anklet ato mo na e kwan ben na wo to me de anklet e make a fashion statement. Okay, anklet ya there because o de to nine pese obi hu se na o nine etie o nine fe esitie ana o shoe efe esitie no enti anklet ya there wo hye atade a eni kwan se atade ne yetintin bebre enti ese ye hu anklet no because o pese ye hu nti na we de ayeden e de ato nine enti ya there de bia o de to nine ese e show e ma enipa ehu se na ne fe etie enti am misa wo hwe me nine ya me anklet ye da me shoe ni me skirt ya mecha yeah I watch pepe because watade no enye tintin bebre a kata anklet no so enti ye hu anklet no na ye sanso hu empaboa no na ye sanso hu se na wonan etie wonan efe esitie as a yakal as was our confidence you me because me hu say me make fashion statement with my anklet I mean say mbusa say won say ya na mma no we na she anklet e breben e na obetimi a she anklet okay anklet ya dia to say na wa dress yi a wo call about o daily activities no obetimi a she anklet wo call to say wedding ana bibia obetimi a she anklet wo call beach wo call baby a obetimi a she anklet wo call sorry kra obetimi a yeden a she anklet depending on o fashion style any the way our dress afa no yeah says all kwa sorry I'll be to me based on attire our fashion sense no yes any omo ye corporate workers omo offices can they wear anklets often okay corporate no won say you adwuma bi wo ha e flexible although e corporate but en shada nye corporate yes and obetimi a she anklet depending on the rules and regulations there but wo ye adwuma wo baby to say banker wontimi en she anklet en fa nko bank because we don't see it as being professional. Yes. Maybe so say anklet no so kabo so mienu miensa and it make fashion statements and I say ba kwa obehye no pe tells a story. Okay, fashion statements no it depending on atade a show. To say for example, what atade a show we a corporate and nice. Enti say wo ka anklet no boso mienu miensa e be ma na ye se bebre because what atade no ye simple enti say wo anklet no so ye very classy na a compliment. Enti say wo pese wo ye fashion statement dressing bi wo bia wo ye photo shoot and our dresses se be kuntan eno no betimi akeka aboso e de ahye enti nye dressing bia na obetimi e de anklet no aye ba ni nyina be make fashion statement based on atade a show no when you say anklet yi wabobo acheche ya say anklet you mu types you mu types you first of all anklet no you the beats aye Ghana ya beat ye de aye ebi ni ehun se we say ye the beats na aye na ye what the metals aye ye ka metals and that stainless jewelry into no ye fashion jewelry and ye what the gold and kasa aye den aye into se fashion jewelry de no we nya fashion jewelry won say ye gold de ye will be a black and ye will be so aye den aye silver into no ye types no na ye what the wo hwa won say we na bi soso ebi so ye designs na ye different ebi a slim I be a thick yes ebi a slim ebi a thick into ni nyina ye types ni bi ebi okwa niema esoso so a I say charm bracelet itimi ye dede aha into ni nyina gina wo no se na wo pe no yes I mean because anklet here ye display wa han nai obetimi a shark baby ya obetimi a she but enye ni nyina na obetimi a she akọ baby ya because they depend on baby kura okọ baby to say wedding na bibia eye ade a edimu bia obetimi a she stones die ene de so ba se be wa wonam se wo koto ade e bia wa dress simple wa she jeans a
wokɔhye bibi sei na ebeye bebre ene wataade na nyeden emfa nti anklet ne ye wo baabia ye hye ebia akọ but ye obi wo ho a wetimi e simple nti no wetimi hye every day as a universal baabia wetimi de kọ but ebi wo ho a baabia no wo de kọ a enye yi mami busa se won se wo fasa anklet here so na won hu ne se eniama sese so ya like it makes noise what say produce some sound bi anklet bi se wobetimi de akọ ejumem oh there be untimi nkwan no ye fe ne say ye wo even the do's and don'ts of anklet inti we na wabusa na bibi say no wo de kwa ejumem a enye because oh ba na already na e make noise e na esanso ye bebre inti say ejumem ho kwan say wo sha anklet de anka bibi say we say e yetia kama na eda won an ana say de kwa ejumem meka so yeah wo de kwa ejumem watwa pa because e ye ketewa kama yeah mama say so busa o say on say anklet here ya taisha de make statement no empempi no e ya na hu se emema enso shibi what is the twist to emema is your motion anklet emema de enye nei no mo be share because wo hwe titimremu na che se emema hye ni nyina ya gina o fashion style no enti emema bi mo share to make a statement ebi mo so ba emema no a hye ne no so empembe brete se ma so ube hu memo mo taisha anklet na ebi ade in the fashion industry bi wo mo ye models ana say o mo ye photo shoots ni ade enye common say ube hu most person be ma o she anklet no enye common to say ma okay my related to on say obaga ne mu hanum say so your oba na so warrior na empempi ni wa shen so dey o kawa o de shawonsa okoye muslim communities ni bi mu wo hono ma oba warrior mostly the omode identify say we be ella awari ni veil na eguno I mean busa was say is there a way some culture some part of Asian countries ni bi almost mutumide anklet identify say oh we your bawari for and I be away your bawari for okay say okọ baby to say India memwa say na ye ha say no Christians ni ade wo ware o ma na yire kawa e wo ne nsa left e ma ne hye no okọ India say obema e ware ne yire a oto anklet no mostly ne ye de egudi ankasa gold pure gold aye to show say yes odo ba no na ode ama no e de ato ne nan it is na okunu timi to Ghana how kunu ware otimi to e bia ring 50,000 maybe 30,000 show no so na ko be man so bi to me dani egudie anklet to nere na yes o mutimi de yes anti no muslim pempia no mo de hye o mo nine left no to show say waware na other cultures no so bi o mo believe say wo de hye wo nine right na no che say wo ye single ready to mingle na che say wo hwehwe wo bi pacho twen ho ma anklet na ebi mo de to mo benkum ne mo nifa no ebi awa asechire so o de to left a echire o de to left a echire say waware so won and o de to right na say we are single ready to mingle that is not echire but obi man so anane obi man so but enei no anklet akoya ade a ye de sha baby a leg bi atimi de hye me say na me gina we me pese me de hye me nine left because o ha me water two bi wo me nine ha enti ana pese ni pe hu enti me pese me de hye left ho no o de wo anklet no attract attention for people to see your tattoo yeah because me tattoo ni me fe pa enti me pese ni pe hu enti obi wa ha o pese o de hye ne left and on the right depending on say na wo pen enti na de ye hye da ni bia say fashion left and right obi a baby o pe bi o timi de hye eni mama say musa o say unzen empempi no na wo hia ye maame mo abonten na so mu hu say baba we siesi no no the anklet ato ne nan a they have a perception say bia we sebio jantre ni ana say bia tutu ni and also the na be kafa ho that perception ne de e wo ho eno de e wo ho because won say other cultures na omode che say me ye single once we dey advert me a single ready to mingle enti ebi mu nyaasa ayi ne say ene wo dey to nan ya na che say sabe wo dey frefre mema but ene ne nya sa na tie ene ni pasha anklet e dey bo life enti say sabe wo bi dey anklet to ne nan na wo feel say because of the anklet to ne nan enti wo ye jantre ni na che say wo boa because obi wo ho na anklet ne bi nna ne nan bana niema a oye no se wani ya enti sa eyi ne de nka ye be fa akonya we so ama nipa hu se anklet no ye fashion
sabi obi de chain to ni ko mu a na nche se wo ye jantrani wo hye bangla na nche se wo ye jantrani die ntina wo de anklets eto ne na ya because wo hwe tete bible mu kura na ma no mu use di siesie wo mo ho ya de ye di siesie ye ho nti that perception e de emi mu so kasa ya na akonfom mani akonfom mema na ya na o mo hye sa beat anklets no but it's no fashion asasa ye share the ball life so oh eno kra de o mo kan won say in culture no so wo hwe ye akan ha kra ya mamre mu a ye maame mu ahemafo no o mo kra mo hye anklets se wo hema e badwam no hye na hene ma o to anklets e wo mo kra mo hye wo nan mienu no ye na wo akra ye de anklets etoto ne nan ene na nantu se na be ya ne nan be ye fe ye o believe bi sa enti se wo bi ka se akomfo na yusu anklet a eno de me ne wo mo enye adwen sa okomfo betimi ya yusu ni nyina agina obotaye a etai adekura wa hye no echire because chain so wo yi aye de to yekom say akonfo so wo agudi omudi gu omukom a powers wo mu enti ni nyina agina wo nipa kro no botaye a represent ni ni a pese wo de yes okay mama say so musa won say empempe no eya na obekọ asori bi mu no obi shanklet eya de ope but society perception enti no wa hye jalabia no de akata so ana wa hye atare tenten and the Kataswami bisa say, can you educate us on some of the outfits appropriate so with media anklets? Okay. Anklets no first of all wash no wo pese yehu enti na wash enti se wo hye anklet na sebe atade no wa bebre na yehu a ene na sometimes no be yanka wo betimi ayi ana se wontimi hye jeans won say jeans e wo we so wo hye na wo be hye anklet de e say jeans no e tight wo nan eni kwa say e tintin bebre enti e say eduru be sa ha na che say anklet na dey ankle no na anklet na show ba wontimi hye jeans na wo fa anklet no to jeans no so wo ye ne sa wati sa wontimi hye socks any o say and dey na mkoma ya mark wontimi fashion ha mo fa so mo hye anklet because we na be wontimi hye socks na wo hye anklet mu so because anklet ne ye dey to honam no yes o nine no honam ni show enti wontimi hye na won sa amfa anklet no enye den enwu so enti wo ye ne sa wati Mami bisa o say he will be an ultimate anklet and sandals be an ultimate anklet there be yewo won say he will be to say ne hye eno no o nine ni show o ankle ni show nti obetimi de hye anklet yewo mpabo ani bi wo ho a o de cheche o na ho ayete say sandals enti say eno no wo hye sa mpabo ano de cheche o na ho o de abare o na ho no na wo sa de anklet to so a na aye bebre no sa no fashion statements na person will make any enten na say wa say no enti mostly no shoe a wo betimi de hye anklet na so make sure say mpabo a anklet na wo de chire na ebe show do chat some mo hye boot no mo hye anklet na wrong oh yeah because no kwa wa hye boot no say anklet no kwa hye mu enti ye hu eje say bia wo pese wo di guso eno so de wo di guso ana che say no no de enti no mami bisa o do we have an appropriate place a wo the anklet ni beto ana say before ankle no ana say around your ankle baby a wo pe bia okay eno de anklet ni bi mo pe wo de loose se se wo hwe me de hye me ya enhye dan tight me ena obi wo so no person de no tight na kakra ni nyina ye acceptable but sabe anklet na ye de fashion statement untimi fa nkoto anantu ankasa ye kan ya nantu aye ha no untimi fa nkoto because ni din no ankle into ankle ni nie enti da say be tight kakra ana say be loose kakaba ni kwa say ye loose baby so say e bedru onanso ano bia wo kwa na ero eno so e wrong it's mbisa say be loose e ko onanso ana onam na eko no say bia wo hwe me nan ya etumi sane bedru hanum say e wrong ohono ebetimi asane abakakra ba ekodan obebira ye wrong because na afi no atra ankle no nice watra boda kakra Water body there because sneakers no so what me anklet sneakers. Oh yeah, enkofo bebre sneakers. Inti depend on so sneakers no bi sha socks ya na ehye no socks no kwa ketua wo ankle socks who socks no inti sneakers no visible man ankle ni show inti no betimi de ahye anklet. Yeah. But once ya na socks ya wa body socks ne bi wo no ma aside ankle socks no ba ko bi wo no ma ye bastro kakra. Enya tenting to say holes the any bill. Yeah. Once you be on my short to me sneakers nano. And say no so the share anklet wrong. Yeah, and no say a sneakers nano.
na say o ankle ni be show ama anklet na show I know they depending on your preference and no betimi ahye but say whereby shoe no be sneakers ne basoro etra o ankle no dia o di we ne to so na amana ye bebre okay it depending the important point is say the anklet must be visible, your ankle must show, because at the end of the day no that's the reason why you are wearing it. What can be gray? What about types of anklets ni be actually? But me say when you are making a fashion statement with an anklet, Atarian color na option, so does it really matter? Oh, atade color na it doesn't matter, because sana wo anklet ye wo gold and ye wo silver. Inti it depende e be a jewelry sa wo ye throughout. Inti e be wash silver earrings, wash e be a silver chain, what to gold anklets. Is it correct? And no, in a sense, be mutimi ye ne sa, ubetimi ye ne sa. I be match because jewelry require was silver and gold blend. But that's one your blend there carbon mass the won ni wo mu no. We no. To say the showy. Once I wash gold earrings. Yeah. Wash gold chain. Now what to silver anklets. Ubetimi aye. Because in the fashion sense no say they be more compare what we call it combination bebre into obi or ne silver na ehye no although why gold accessories but na silver anklet no obetimi e de ato ne na mostly na it depend on individual preference no but senka wo hwemu a de na ene ne be kono de nka wo ye gold na why gold all throughout. Oh yes, silver and so on. Now why silver all throughout. Because anklet no go wait me gold ni but now upper black. Because I be ya kokof we and obi on the color chocolate no. Eya wo the black na to na ya and also sticky out. Yes, eya na emane fe. So na we di nkomo ya fe. Me mbo say we to me the call office. Debbie, we the call office are enye yi. Mostly no, because office near baby a corporate agency won't mean bibi kasiye say unless office near fashion office. Fashion office in one sense. In one sense, one say your baby maybe it's a clothing line. It's a to say maybe I'm a high jewelry shop. I hire my office. Sometimes make me actually we because your well own boss. Yes. And they only be yes, massa be. Yeah, but I'm talking in general. Will be your ministries. Maybe your show be say or co officer because if you are no anklet lover now, him say she's just making a statement out from the outfits now washing. And so Felicia, this is what I feel is okay for me today. So what's there be no the oya sana one year because when I pana wo ba won say stones na wo into wo ba obia pakel. Yes obia be hwew into say wo call office dia we inappropriate. Okay, but wo call wedding and wo call fashion event bia we the perfect statement. Okay, obetimi ahye. Yeah, mami mbusa ketwe so obetimi de ahye e de akọ wedding and na de akọ party obetimi de apia nwumre one oboy bi pia obetimi ahye. Intine nyina ya na so we say we say ne na efe. But this one is not big as we see this one. Intine we nso no betimi ahye e de akọ adwuma because this is very tiny. We na tiny but ni stones no e make statements. Won say office no ye nkọ na nwumre obekọ na wia enti awia nso ne ade a wo ba wo tete ye de na chete. No, it was all be a sure say we see a no go area. No. So this one so no e be afa we ya obeti media call office. Yes, we dey a slim kama we no obeti media call office we no tumo a e beda wo 19 a we na so no extension say obi an na mo oduru say na be ya e be ko ne pepe. Enti we ne dey slim obeti me ahye e dey call office we nso kra enso bebre obeti media call. Black one is okay. Yeah, but I see we no monokra no no de untimi emfa. Okay, Ella. Be brain na ne wa cheche unim bibi. Amentwe me yem ma no mo abonten na o mo so she anklet e dey make fashion statement na me bisa won say aso wo gidi wo anklet na wo she ni mu anempo no wonim anklet na wo she no na se kira na wo dwen say wo kabo so mienu ni miensa e na mo make statement ane empo no omunim say the anklet no o hye jeans a eni se eda so na mu se eda jeans na se ne be ya be hu ankle no wo. Yes.
Enti Grace Gift Herbal Clinic for ena mene won eba bedin enkomo anope Dr. Gabriel Asamoah ewo menchen ena wo fa kojo enso wo menchen mejedi so obi ka say aha sa doctor no mehwehwe no fisala no kra no se brothers no yemra na ye brother no ntiapa o ma no ntiapo the kind kra je numbers no 0246 518 003 and afi 0543 320030. Dr. Gabriel ene wo fa mpamcho me mama kwaba ya me amede wo fa ne wo fa ase ene de wo fa ase wa ma wo fa ase ne baaye that's right na wo fa ase wa ho ye o fa ase wa no ne ho ye pa so say se kura na oto school so school but Dr. Grace ne ni da ho just ono kwaje ntete baaye no wo mamu amudidi na asenso mo je ntete no bi se na be ye ade bia na adwuma no emunim de no mu do me say me sua dokutadie wo fa say emfa ho se me ye wo me sua dokutadie na dokuta no na nkura bata me pepa ne omo hwe ma no gynecologist oze wo fa say gynecologist yati ase yedasia ehon me nije ho yedase Dr. Gabi sister masama kameno Dr. Gabi mpacho and Grace Gift Herbal Clinic for edena mo mai you sister better wasi so dey nam enfremom ade kakra me pese me twa mamfo adwene ba so no kwan nyankopon fa so de bonipa now yes now on say okotoka ni baby ye ka okay but the manual bi to car you are right no kwan be fa so maintain car you are right say won touch ma ade twa so we den we replace ade na touch we no crepa is it it o hwe nipa na ye boy na science and a bible and my vivid record or evidence about kwan fa so bonipa okay ye ba the bible line na bible no can say material nyankopon de bonipa na etu dot here and enkwa okay these two coming together and forming the friends a living entity okra wedding otiase very good dot here den dot here particles that was asinum e bi ni gold diamond bauxite magnesium phosphorus iron sodium and then the akeka okay but diamond no nyankopon fa monipa gold enkan bauxite enkan tanzanite enkan germanium enkan but obon sodium phosphorus iodine manganese magnesium iron sa man de account very good it nyankopon selected dust in various kinds and the bonipa wow but just one say na identity sa the entity here dot here because inorganic enkwani it ono nyankopon no the structure Adam here no when me am sorry and say nyankopon de ne part life no e de shame and nipa sorry be your cratias for okay now obo nipa no wie no and ohunu say nipa betima koso nyankopon atrase de a element of the ball no this onya be in organic form na ogusu ye den e feeding the system no ansa na wetima ye den atrase e wonkom manual no baby a wode oil ne begu baby ensuo begu baby abechimu aka ne betu ne wo be ya aka ne betena ho afebo very good ana no na cheche na me chire mu enti no se ya benya mechanism no ana nyankopon ka se dotie no ana se asase na odi mo lipa no eno amfifi nwura ene haban se na nisu ye den etie okay ene fufu ye ana ka kire Adam se mun depend on plant no so plant no twin dotie no odi bo Adam no in organic form now we process no through a process I friends photosynthesis and that's what did to me before we are and change not they are changing dotie no Adam herbs leaves root tuber food fruit and vegetables na ye depending on it ni enya dotie in organic form it won't say who depend bia no say lack calcium unya dompem problem okay because calcium no support dompe unya o lack phosphorus and now say potassium and like the so betima anya akomayade enti nyankopon ye in such a way say plant in betima amman sa potassium no in organic form patcho so very good enti say na nyankopon bonipa and a benefit a hiama yen so no this a plant or yes I dey we no and odi nam nature okay eso abosu eso e de man nipa da se ni hunu nimdie bi say yankotie drum na eno ane han sa ben yan school dem am so time you the knowledge of science in Africa. Now you need true nature. Okay. Do you know the reason why? Because nature is the study of science is the study of nature. You can say science so we should abodi emu asem. No nya munyansa. Tie na nam no nyankopon the science no dom yen dada.
It will not make it say yenko tie drumra ene an sabre na Bible mai na science mai but we had that knowledge. So was that identity. Yemfa bibit say Jenny. Jenny for instance sister say ye can ahwe dia Jenny timi ye mani pa. E ke da kitchen on hunu kwa. Sir. When you say Jenny kita sulfide compound. Inside, it kita tryptophan for the building up of the brain. Jenny yawo say o process Jenny. Me for say skin no bibia abam enye good. And as do a pompon abo. Now process Jenny o hitino. Now the 2 hours the 2 hours. Adenti ne pie no. But you say adenti ne pie no. Jenny yawo. Because sulfide compound ne woman no, it make quicken immune system no to attack any problem. Eti bibi hunu obi a. Me catch no. Onua kakra. Yes. Na de ato asawa so. Na de ato so. Yes. Adekon ne be pai. E be ye free okra complete. And I want say Jane ya, se pimples ye obi. Now pai no, o pai mu mienu. Now the fa wanim, e like say bet me smooth face no because of sulfide compound. Mono no Jane yes. Mono no. Moment I the can skin no, e quicken immune system fast because sent ne woman your friend Allison. Na attack problem no en kan say on na attack no Jene yawo mi po bia ne nan ahoho ana tai okay o trans kakra na tai microphone tem bia medical report yent make say that's omo liver na efeli ana kidney efeli so wunya sa problem ni bia na say we process Jene with ordinary water o CV now the line e kan ho mi bisa say adenti na say nipa no consecutively a odu so more na ebe wi akire na ade na twetwe na kwa ema bi me question Jene no Jene now because of sulfide compound na den e wo inside no one say e say diuretic the enti ma ojun so bebre ni say e hu ni padua no e fie wo mu no e be pie o kidney liver vital organs eba be good blood no na say stimulate urinary bladder na pie e tu bo say so ho na twetwe Jene yawo but we don't know its benefit sister mo wi na mo mo me catch us wonu aduane na wo de akoko anas nantwie ana fish e de yankwan no one fa Jane antuma wutumi ni because enam ye nyan the man nam ye nyan no e dangerous poison bi anse se koni paduam your friend uric acid and acetic acid obi o tie me bi o problem bi no ya try the medical report me say due to uric acid content and only moja nim tin e cause any problem no Metrao, and now you're number 1 producer of uric acid, the worst enemy of the body, and acetic acid. Very good. So one for Jane Anchin Nam one, you can't. What me? No cray. Adenti, Jane Nikita sulfide compounds. And not me boa emma taste, a baby aninu. Now you me ask manai FO. How many people know this? Anabium, the last year I say, so more prostate, especially men. Say, you know, Africans will be through 45 years, not getting the risk of getting prostate enlargement, which was not part of African culture. So, be developing prostate enlargement. Maybe say DNT, and as well, Kati Jane, Emumienu, not the Nimunu Butuni Shu and Nasi Hona, maybe a prostate developing now. Now, or bandage, anadu, not the da. Now, you have to also consecutively. Prostate ne won e sa shrinking when ya chere ye de chere si na o ye to so conservative o se conservative no be sa here be se na be se ya by 4 weeks na bosome to dem ma ho bosome na be yes no no process bi no brothers edwuma be buo na mbetimi na jubi obeda no o de achichere bosome o de to keke kokwan so okay ankama wo so wabu nsa so we brother anka ma so abu sabato the sound ho yade in fact Grace gifts her back clinic for nyamishramo because they are okay obi mie na no nka o de be hye ne hodi wo ba no aye no de ama no age wo befu o wadro but ma kire kwa nyamishramo na wa kire de pen ma jose wa kire de pen ye na kire de na mi say which a school for Nadia and Ujra classroom chair and science be anka ya feli here F well Nyamishamo you were fay the LC clinic no he and can I have you will know Achimota Petroleum new Achimota Petroleum family love family life international school and now say Kurumus you will shim Suku Johnson who shim Suku Quantana and so I will be so big this gift aso piti no na asante hima baby ye no enkwada ne do be ba je tofe enti umra mo sa che tofe kra me die Jane no
me yam eso ne so enom se de o kan na wo ye be ma na wo ta yam jende ene anka atwade no nom ne nsuo no a ai abakadi kuma se dwom o fa ya ti ase inti na me fa dokota no pacho yo selo 5 tele tele 2 selo tele selo 5 tele 2 selo tele selo esanso ye mosapo mosapo ya ti ase wo fa enti mpacho bia na ontumi nkasa aya mosapo na doctor ene wo fa ombejo so enti mpacho Dr. Gabriel Samoa ene wo fa kojo medamase ene ahwefo da sipenti ebusuaya no atu anamo na unim but nim de no ebinum wo mesro tweme me ba na edi nkomo foforo Oh, na. Mene won komo foforo Adom TV afisem komo twetwe na wo hwe na mamensa mo wa mane bio senyame ya Adom a 21st of this month no na Ghana Tertiary Talent Awards jumedie no bekoso ewo Cape Coast makacho dada se yeba meba enti aya meshiamo monso monshiame Tertiary Ghana Tertiary Talent Awards ebekoso Cape Coast University hono mankasa VIP 50-30-20 says can nyina bi krawa obetumi aka sajmedi ho ntipacho aya yeba meba enti mosomomra na mesomemra ni yeshia medase afemi ne won komo chichie na edru sunom Sewage System Ghana Limited for ena meni omoba bedi nkomo na emamienu Lola pacho maboni correct Lola okay Lola Asise Ashite general manager edema PSB and nothing so LC Ekuma Ata Oben assistant technical manager PSB and massage Macroya na many one by church common pacho ladies akwaba pacho yedase na hade boko me de hanam tie no pe mu mama no fom ne brofo akese Sewage pacho say yes Sewage System Ghana Limited na Sewage no pacho dey na we dey me say if you Lola so me pacho okay Lola pacho say yo Diamond dia ma otiefu nyina ma ha amachi so say obi ma ha ti baby fo nyina so hwente no ano okay so Sewage Systems Ghana Limited ejumako a yehwe wastewater so okay yeah, we belong to the subsidiary Jospon Group. One says Zoom Lion, yes, solid waste as a ball and kasankasa. And yes, liquid waste as a septic tank in Suna Ayamano, and see a few bathroom, and see a few toilet, near few kitchen. Then now go sell septic tank anymore. Okay. How do we treat it? Yeah, what we do is we treat those wastewater. Near the ayenoma for 40 say biogas, charcoal, any sanium. So that is
yeah. Bacho sa nsuo fi na yen kura ye ya de ye mpe no butumi di ma ejebidie bacho butumi di ma the biogas yes isa emma but else so yeah technical thing bacho me technical manager so not just say mo kan nyina technicalities so it else mo ye the same mo ye the den Befacho inti chese ti say de befacho Madam Lola kan ye no wo ti say wuko ti fi asebe wuko ti fi and I say wudware ye su fi but wo de ba ye wo processes a di indro fra e bi so a machines your machines abefo machines and kese a ye use to ni di separate in niema na wo say wo ko sebiti efia wo say wo di emu edu na wo drone support nti drone support ni di emu edu no di emu edu no so na ya na ekọ o septic tank na ya cars no be fa na ahwea wom ye be yi efin nyine fim ye be yi rubbish ne fim ni akọ three processes bi nti ye treat no ye aim ni say ye be treat and say ye bo she say ye be treat e kan say sa waste water ya air by nti ye treat no ye treat ya yituminya e biochar biological charcoal as a byproduct say there e one chain but ye main aim ni say ye be treat ni nya ensure e be ye okay to environment na che say to say near some years ago na cholera outbreak power kolebu kolegona wo say na say ye nti cholera ye juma no e wana ye oh okay so to ya na ye mu atim no constipation high and say ye so on faso because ye na say ekogu echire ho na else ni lola nom the technology abata ho no mo de aye bibi fufuro de amaye oh okay nti mo a mo tai fa afasidro no mo to mo bo na mo so amoye mo atim no ye de ya de ana meboa okay ya ti asie but we ye technology ye ka ho asemi obinya ya nka sa nimde no one mo be ka bom na ono so ne mo aye adwuma mpacho hwan na obetumi ene mo ka bom aye adwuma lola. Okay, inti senior engineer Elsie Kaya no. But I need the main aim. They say we want to keep Ghana clean. Okay. So septic tank ni yema. What they offer say yembefa. Eya nkrofo bisa say yefa. If I need edeko. Nanka nkrofo di gumpumu any rivers any bare lands. And also no emboa inti ye na ye making sure say our environment is clean. Senior Kaya no. The byproducts are what we just mentioned. Na omo ayetumi ni omo ye adwuma suspect truck drivers na omo fa fi wo fie no. Ti omo de brain. And sana industries so waste water. A friend industrial waste water. Ebi obi oye production wa hohoro chemicals and now wa hohoro biological waste in this anyoma no. Or the bar and no see yetumi treat. So we omo ayeni omo ye adwuma suspect truck drivers. Okay. Any industrial waste companies omo person yen treat omo waste mom. Instead say omo beja waste na akoshe environment ni sa no. Ye to make a holy free ho. Ni e dia buy a plant ni e treat. Ni a mom certificate na EPA hu say omo ye omo ade ne. Oh okay. Okay. Inti enyuma fo na baby am ade ne da no. Mo de fa po ni mu no. Ene mo so baby amade ne da no na no ye nsuyire efefa nkrofo wo hwe ne ma etwam ko a ensunsuan no a modin semonem sena monte engineer Elsie ne Lolanka ene ombo wama ne munya isayo so Elsie waka de mu odu no de no ho ye hu de mo ntimi de ye de boaye no ena Lolan so ama ye hu se sa waste water no wo kan ye so se waste water no wo de mo de ye e de potin na ya mo de sansi oni ye intim patro si ade won say ye treat waste water na si anu baby a ye treatment plant wo treatment plant A9 be A9 e wo country nim si a ba ko wo Lavender Hill ba ko so wo Lavender Hill friend mudo ene wo ba ko wo Kotoku ajen Kotoku ene wo ba ko wo Kumase e wo Adija ena ye si ba ko so e wo Tamale ena Takrade broadcast e be ka say about more than 70% complete ye aim ni say be to me e can say ama areas no enyina no enya you can say treatment plant and a treatment system so you show ne e ba you treat ya aim say be ye clean e environment ni mu a
and say I'm back am be harmie because I get treated that cholera, typhoid. E bi so ho crampa industrial ones no. E bi wo ho I bi ka say carcinogenic things enye metumi cancer. Especially industrial treatment processes now. So main treating here. Into ye may aim to say the kind say ye be treating na aye clean, but ye treat here you to me the watering of lawns. Okay. Into ye to me the watering of lawns. Ye ne enko for our contract ibo ha to me supply omunsuo na omo the aye watering of lawns. Into for now no prof kasi because ye ornamental plants. Oh, okay. Enti ene na mpacho mo brofu din ye Sewage System Ghana Limited. Mpacho tieni ye Sewage System Ghana Limited. Enti contractor for na moye Ghana kwan wi a mo de soil no gugu fifi aya na yedua flowers ne plants green na mo behu na aya to say esiremu a opesi ho no mpacho Sewage System Ghana Limited for mo wonsu a komo behu mu a anka ya kwan ni wa green fefe anti no obi ntiase say sebi sa wajanan ne industries munsuo bi ni ade no omo nsan fa nkofan fidiem ema engineer ma wonom baby ne mo wode ye depacho se honenso enye say the fact that engineer LCT hanti na managers lola wa hanti ye say ye won fidie ye sakrem ne de aye nsuo wani beba ahoso na sahye water bi no bi de ya ma wano baby na wa chiro de omode eye no nti entra ho ma enkase o flowers no na se nsuo ntonti enyiye satro no munya yo budget na mo kenkan wi anu mo ditro no Sewage System Ghana Limited for say omo wonsu a mo di bego so ama emonten so aye fefefe. Oh, okay. In fact many age modjuma ne ho pa minyaye ananka mo de me afantitiem nanka me so ma engineer ni ye ko mitumi ba obi atumi ba na wakus na de okusu ya ye lola afro engineer afi na musa mo no engineer for no mo na mo de pyr ne y plus wa ne ya ti he ye hu de de be ye ana obi atumi ba ne mo manager why to me ba classes ni nyina oh sa oh okay oba obenye biaye nti mo training na mo de nkrofo fam na mo nya sanim di and I training amanfo so on doing it the right way. Okay. Obi be fa weja na wo septic tank mu a obi sane say ana o de company for treatments ana say o ko tu egu keke. Okay. Nyame adom greater Accra de sa de na nsibiom na ko obi a yi a o de kogu lavender hill emponimu. And tin ye see plants no wo ho pepepe. Instead so o de be kwa kogu emponimu no na o de aba. And I say your kind we are replicating this in all the regions. Okay. Na obianya baby a ode befa. Aha. Enti no so who say sa tanks no ode nani a tree lavender hair. Kane no na nanka omuko jaigu epum say plant wo ho a ode fa ho de baton fa nkogu pum. Oh okay, yeda masepa se maboa ye wo sa kwan ne so. Eti ye di sankomo esisa adwumako bi se mi hia mo because yeda no kra ka asem a yede ne ye ya fa fitire ho. Any baby a cover the enya yasem say yamasem because as far as healthy life and the sanitation or environment near concern no we hear Sewage System Ghana Limited from pacho so be per se oni munni adwuma hwe mo yi me pacho so be per se oni di nkomo anase nkita ho bi a ye wo number nti ye number no meka ni twin maka ni bro pacho yo ye number ni ye hwe mienu hwe ensia enum baako ensia okay mienu I see baako Prof Kasemu no 020 65 okay 16 22 1 okay also since so asisi ani yewo social media no yewo Facebook yewo LinkedIn yewo Instagram yewo Twitter into Twitter no ye handle ye at Sewerage ni ye SEWERAGE SYSGE okay into we start type Sewerage no ebe ba no wetumi contact ye number no so ewo WhatsApp okay ho no betumi eni edi nkita ho bia ya tiasie Lola o de ba ko peso ka ba ko bi wo ho oh no eno no but ye da say enti efi na ekọ no na wonim baby ade be fa omabo amane se omo wo ho enti mpacho aya afro nefa fa ho na wa fa ho a
ora Henry Kote behia wo obetu na aya akwakoye ene enya baabi na ene enya baabi ntina oye hoyi a enke hoyi yie ma onti ne ewowo mpe no omo de omo se omo pe because omo sia ho ade na me sha mo ai ye da masepa nti ebusia form ne ema mienu na edi nkomo omo ye enyuma ye form wo siri no pe de adio mo de ti bai ho ene ma mimia mani nka so the sewage system Ghana Limited for ne di nkomo LC ene law lampam cho me ne ahwefo edamase okay nti ebusia ye di nkomo na wie afa kwasinsi atena se na odin pensim mo no ato so me din de ma metra diamond. Good morning. Yama munyina akwa babiem emfamra Badwam djubade so mpensem eni na sekese koma agude bakofo so de ye Badwam akokansie ebrenochi ma mechira diamond tenase ere fisem Priscilla Adama Adawman sunti ohwe fashion 101 ene anklet ne di eho enkomo enka ntete na ye wo adwemfro bi edefa chain ene toma ye de etu ye nan nanso ne wiase ekuni ma bete ase ababeka ya fade ene ahosiesie ehun ti se na nenka ntete ne kase eye nkoa ene mfna ene de eye awene etu omo nan no enye sanati eboa ema ya ahosiesie no ewie penti Priscilla Adama so ye da sesanso na amecha Adama de efisem djubadie enso ebrabi adui yeba abedi enkombo medin de akwasi ensia ye fa na sekese enkoma Hepa Plus mixture edu papa pe ne abadwa so a ensu ahyasie egugui ohaw ne ateti bie kokofa yade de abra obia no unya Hepa Plus mixture enmo a yade a etiate se nyanya de bi ebetimi akon se entidi yade be ne ama ne padwemu aye hojo waye mre ya oyo hohwea enyeye unya Hepa Plus mixture o ma ba bi eton edobia no okwa onsa ebeka bi atosanso ena Franco Trading Enterprise ye kense phone papa efie enso en wonom se eye phone se the freezer se eye fridge se eye TV se eye air condition ade bi edi sie de madam ye akono ye fe eye di kande eye Franco Trading Enterprise na mekan fo ma che ye ede amahwemo e won kran ene kumase Kel Charcoal toothpaste ya pause me se yan kan tete ne ye de bidie nom egu body trisom ne de atwiese so ne de body tire no esa eti de bidie na nkasa aye edura odbetwi ose ena Kel Charcoal toothpaste akofa ede aba etunja bena de twusie e ma se ye fitao tekama so eda so enka papa enso ne free wonum enso ede eba City Black Tonic enso die obanum agedura ma no nye City esasa no nko no bia ajetum so no ma onye kese emro so wonna so ema no emro so ne boa ema skin color kra no etimi etoso me ko na so yasene emede pensem dwumadie ebro na no pay on Badwam or Adom TV, Multi TV, live on Facebook, social media handles na kwa search Adom TV. And then come about the Enra and a Minister for Food and Agriculture, Dr. Osu Efriye Akoto, and the two ja ese Koko Bo Yatum. Now a 660 Ghana cedis for the 2021 crop season. Never 2022-2023 crop season, no. And penfo pagem ede ko 800 Ghana cedis. Ya enojina emma 21%, which is about $76 per bag. Ema rezi concern say enano kra ye ko sumne kokwa kwafo bi kodi ko na ebim bebra mo hwe ni se ka anye hwe kwa ba entum be se 1500 Ghana cedis na efa mo na so ye che no aba be do 800 Ghana cedis. Penfo ababonten ababecheche ba me kona mene head of public affairs wo Cocoa Board enymekodem eye fifi boafo enkodi nkomo on Zoom na yenye enchiremu no eyie die de ekeka esi anima ye bedu se ye ma akuafo 21% from 660 Ghana cedis to 800 Ghana cedis. Fifi boko there ibi aboko akwesi na mpacho nso e nyame adom eso ho ye pa so fe so hye ibi aboko Fee with a quick one, yentia from 660 Ghana cedis to 800 Ghana cedis. Na yentimi nko ye ni more enchen baby edukosi anase ne ebetimi aya no no.
sɛ nanka cocoa board bitumi anasaban bitumi akɔ n'anim asen deɛ ehu yɛ a mewɔ gyidie biara sɛ nka ɛbɛkɔ asen deɛ nyaayɛ no ɛsiane sɛ wohwɛ cocoa ne boɔ no a adeɛ kɛseɛ paa egyina so ɛyɛ sɛ wokɔ wiase adwaman so a cocoa na yɛto firi akuafo hɔ no wokɔkɔtɔn a sika a wonya de firi mu no ɛno na adeɛ nyinasoɔ na wode akyerɛ sɛ o yɛde wei bɛhwɛni no yɛde wei nso de bɛma nipa ɔtwe cocoa no de aba ɛho ka wei nyinaa no saa kwan ne bɛfa so a yɛde wei tua nti ɛno na yɛ nyinasoɔ a yɛde kyerɛ ɛboɔ no wohwɛ world market price no a ɛfiri afrɛ sɛ ne afe a ɛwɔ mu no ɛnhyɛ ɛda mpagyaeɛ nti sɛ woka sɛ wohwehwɛ sɛ yɛbɛtum figure no a wɔbobɔ no obi sɛ yɛma wɔn 830 ebi sɛ yɛma 1000 ebi sɛ 1002 ebi sɛ 1005 ebi kura sɛ 2500 wode biara gu nsani ani na wode bu saa akonta yi a ɛnyɛ adeɛ bɛyi adeɛ baako a ɛm sɛ wada roma ɔbɛboa me ma kyerɛ mu ne sɛ ebi mu ne sɛ ɛyɛ adeɛ a kokoo boɔ no sɛ yɛka sɛ kokoo boɔ a world market price na wɔ TV so no ɛno ano no because yɛka sɛ 2300 a kokoo ɛde kɔ wiase adwaman so nyinaa no ɛyɛ saa ɛboɔ no na yɛnsa ka nanso ɛnte saa deɛ wɔ mu nie saa ɛboɔ no a yɛhu wɔ TV so no ɛno ɛyɛ the main of beans no yɛwɔ deɛ nya no ɛfiri October kɔakɔpem bɛɛ February no ɛno no deɛ ɛyɛ ana beans no susu ɛfiri hɔ kɔ no beans no a ɛba no ɛyɛ ana ɛno ɛsusua saa deɛ ɛsusua no wode kɔ world market kɔkɔtɔn a ɛboa wonya no ɛyɛ a yɛ discount no about 21 to about 20%. Saa cocoa no so constitute bɛɛ 25% of cocoa na yɛ kɔkɔtɔn no enti sɛ wode wonya fa deɛ wɔn wɔ TV so 2300 2200 na wode bu akonta wayɛ mfomsoɔ because ɛnyɛ ne nyinaa na abɛnya saa figure no ebi wɔ hɔ a ɛyɛ discount abem ɛwɔ sɛ wode deɛ yɛ discount no ɛne deɛ wonya full price no woka ne nyinaa de bom na sɛ woka ne nyinaa de bom a ansa na woanya the actual figure a wobɛtumi deɛ no ɛde ayɛ adwuma no na wayɛ ɛno saa na wie no na afei waba bɛhwɛ ɛwɔ sɛ yɛtɔ jute sacks a yɛde cocoa no ɛde bɛgum kyerɛ mmɔtɔ a yɛde cocoa no bɛgum ahoma a yɛde bɛpam warehouse as yɛtɔ cocoa no a yɛde kɔgum ɛho ka yɛbɛtua akrakyefoɔ bɛkɔ akɔtɔ cocoa no ɛwɔ sɛ yɛtua wɔn ka ɛka yɛbɛtua wɔ ho saa nso na wɔn a bɛtwe cocoa no ɛde aba no sanse cocoa no tɔ a na sɛ wɔ baabi a akɔtɔ cocoa no a ɛmfasoɔ bi yɛ ani so ɛwɔ sɛ wotwe cocoa no a wɔde ba enti saa ɛtwe a bɛtwe cocoa no de aba no yɛso yɛtua ho ka akrakyefoɔ a wɔtafoɔ yɛ nhwehwɛmu no ɛwɔ sɛ yɛtua wɔn ho ka wɔn a wɔn nso na wɔyɛ extension officers ɛbu akuafoɔ wɔ yɛkura ahodoɔ mu no ɛwɔ sɛ yɛtua wɔn ka wɔn a wɔgyina yɛn anan mu ɛtɔn wɔn ama no ne ɛho ka ɛwɔ sɛ yɛtua enti wokeka ka ɛwɔ adwuma no ho nyinaa bɔ ma ne yɛahyehyɛ ne yɛaka sɛ ɔwɔ wei sɛ so nti no wei bɛkɔ ha wei bɛkɔ ha wei bɛkɔ ha wei bɛkɔ ha ne yɛtu obiara deɛ ne yɛde ama no na deɛ da nso wɔ mu ne sɛ obi a waka wɔ mu biara no etua de ma no no ɛnyɛ adeɛ bibi esi n'akyi na emu nkuani ne deɛ yɛtumi ka sɛ FOB price no anya biara no the net of it no ɛwɔ sɛ 70% deɛ kɔ kuani ne hɔ sɛ de betumi aboa because gidi ɛwɔ mu ne sɛ wohwɛ wɔn a ɛwɔ saa value chain mu na obiara no wɔ ahoɔden bi kakra ba deɛ wɔn sɛ yɛkuafoɔ deɛ wɔn ahoɔden no esua enti sɛ wɔamfa mmoa bi amfa ama wɔn a ɛbɛma akuafoɔ no ahoɔden no ɛso ate na wɔntumi nyɛ deɛ fata sɛ wɔsɛ wɔyɛ ɛno sɛ so nti no na yɛde saa 70% no minimum no ɛde asi wɔ akyi and it gets more sɛ deɛ wɔhwɛ afi price na aba na enti wei na yɛhwɛ ho yɛde ɛhyehyɛ ɛboɔ no yɛde ama akuafoɔ ade baako a ɔma ɛtwe kokoo ɛka sisi koraa ne sɛ wɔbɛ kokoo a yɛtwe na fuel boɔ ɛkɔ soro na fuel boɔ ɛkɔ soro no na kyerɛ sɛ wɔn cost of operation no ɛɛba soro eti osusu sɛ yɛto wɔn bo mu ɛde ma wɔn deɛ wɔn nyaayɛ no wɔn nso kasa yɛbɛnya na nka 13% a wɔde ma yɛn no ka wɔn ama yɛn 13% because in fact 11% ɛde ma wɔn yɛ ama 11% esan so wɔn hu ne sɛ fuel boɔ no baabi akɔkodu that's what they are getting but wɔn nya 11% wɔn a ɛso kɔtɔ wɔn deɛ saa na nso de ma wɔn
enti ebo no enya sabe ayemonwunu nti ana etimoden ena kuku board be yese obema akuafo bo a ensem fata nemum ade na awokwakoton no de obenya wo no ene be kire bo a obetumi so de atua hoka fi yehwe ade 2021 crop season na cocoa bottle baako ye 660 Ghana cedis. At that time now the $2 no one best $111. And then even 800 Ghana cedis amode emma per bag eba to dollar rate na around $76-78. So kuyene no enso make ano so akase because of dollar cedi and tokwadenti no ebe mo no so ashorte ewo despite say intumuno aba and where the day? Because you must see the I have not looked at the figures in terms of the dollar value of the currency at the time, but to say at the time was more than 100, I'll have to look at the mathematics again. But I agree, sir, the dollar no has increased in terms of value compared to EAC. But the difference now is not as it will give you that quantum difference now. It is being suggested. Okay, yes, but sorry, in 2021, dollar rate around 5.9. Back to 2022, and a dollar HM 10 Ghana cedis. So it tells you certainly that difference, no, to me our honor. It is significant. Ibu ye niguso. Okay. But I can see so say adwumanen kaye na ye kani nyina no. And also no dollar effect in the can. She said na make actually no. Yeah. O kwa jute sacks dollar no akano. O koto chemicals fungicides pesticides dollar no akano. O kwa koto just a BBI de fertilizer and the account dollar na can. It is not just Krianino who is hit by this difference, but it is the entire sector. And as I which the ababeto and so. But this is I want you ba and no interest say BBI no jai. You solve the problem and you move on. 21%. I'm saying there were other industries. Or many are saying there were my forward door once we open to move over Juma. But if you take 21% as a value, or they compare other industries meaning is a 21% increase in revenue of organization. Be Ghana has saying no. It is so low when you just oppose it with other industries. Okay. Adia mienu ay say eko etia cocoa board cocoa ekuafo one smuggling of cocoa beans to neighboring country, that is Cote d'Ivoire, which is offering 858 Ghana cedis per bag. Odeba ye sika emua. Then galamsey nankasa kra edi cocoa board any cocoa ekuafo enyampo kra board then e ka say e chain even smuggling no. Now, see, you can see a incremental. Do you take into consideration, sir, these two and Emma Menuya, a year see a quankers or Juma Muyemo? Yagitum say smuggling no a possible say between me. It sounds say Ubibo I was so champa. Ye ni pay there, Ubi up at the mood. Now, so I'll see a baby. War cocoa industry mono. It will be a friend smuggling gap. South smuggling gap in the actually say Ghana cocoa a boy or such a Cote d'Ivoire. There's a possibility say between a free Cote d'Ivoire by Ghana. And a Cote d'Ivoire also say Ghana. There's a possibility say yeah in between a call. Now so if you actually say South smuggling gap say a coban say on my back on the bro ni yonko there's more than 90 Ghana cedis. And normally, any day also, or no to me, free or mindful from. So the one castle contano. The difference between Ghana and Cote d'Ivoire is about 50 Ghana cedis. Yeah. And the smuggling gap of 90 Ghana cedis. It's as I question. Because or the part, what do you know? Ghana of a free now the cocoa shed. A woman feature no aqua juice. Or cause of the Cote d'Ivoire.
was say or boaboa because we do fa bottle back on to kon emfa entra border say okwakoton. And usually enye kuafo ne de to bom kon kokoton eye nkofo ene toto different kuafo no and or the agukamu and would bribe on his way. And son would to the neighboring country, Aquacoton. Into the cost of financing, or better pay for the whole. We are car befa at the beko. Bribe will be our pension. We do not think it is a lucrative business. So we will go through that if the difference is 50 Ghana cedis. But of course, we will have money any day. We to me, yes, sir. Never so because a Ukrainian a day, I was here, Musa Kunchai. There's some amount of investment into cocoa idea and I Ghana has say so order to took over the woman Ghana Yamaku for free seedlings. Cote d'Ivoire can want some free seedlings in Ghana Yamaku for fertilizer at a subsidized rate. In fact, ocean fertilizer the demand fee Nebo is over 450 to 500 Ghana cedis a bag. Creating yes, you bet you 80 Ghana cedis. The aka in any cuckoo board car. Sakano, and Yadia cuckoo, a buyer who could devour a boss akanidi. Yes, you in Suefia here to talk cuckoo pot naba. It is a one far a super drum far ma black pot betchy cuckoo. I was here the another call. And no, it's a cost to us. Could devour for almost akanidi. Yes, you akatiaba. Yamfa katie duro amfa nkoma akuafo na akate bese kuku no ese atia si kuku no so yemfa duro nko saaka no Cote d'Ivoire mubi Ghana ene yebo enti se investment ati say among others ene ya me no ka say ukọ across all the cocoa regions baby a nkoko na say aban akwaje bosia yetuaka sa bosia na ya je ni yetua sa bosia no from African Development Bank. Sabosi ya kwakwaji no ye de twa kokoo na asai no ye de adua boduba ewom ye dua kokoo wom ya sai adua shade sum ya dofo ne ho bode na ebedua na ebe kwani na nkasafa saka na ye bo ewo kokoo akuafo no onim se sa project e pillar 34 Western North ene kokate sort ye kate sort ni wie se ebe fiase no ye le Cote d'Ivoire fo na ye Cote d'Ivoire fo ye ya ne se omutwae baby a yare na ba no ye nua ba akokra mekua ni bia in our case ye bossa kan de mekua fo di bisa ho se wokasa wo de Cote d'Ivoire sa kan na ye bo no ye be de na yetua na se touchwood wo ye kua ni na se bi beto a kwan be na cocoa board betu ya fa so de aboa ana se cocoa board boa na se wo so cocoa no de Cote d'Ivoire e be ye den na cocoa board etu nya sika no de sa amount e de amount. So these are the things we need to look at na uja obi obeka so me afa when happening emfiensie ni me de maye djuma cocoa board no safi ene afia edikan a cocoa board e wo Cote d'Ivoire emu apagya asen Ghana cocoa ade ba ko ase ye nso kra nso akwesi ni se Cote d'Ivoire afia bi son ya ye nyina ye share Ghana board de be mani Cote d'Ivoire board de be mani. In fact, I bring the credit, maintaining a price, so. Cote d'Ivoire also maintaining a price, but near the end, also see on the you see, and say, world market price of cocoa, a same high further above from. I buy a Cote d'Ivoire or Tene Buoneso. Antiquiani, and they are washes or man 850 Cote d'Ivoire. I watch that bar, best 850 Ghana cedis now, Utria, the amount of creating or better so. Ghana ha esisa na ya nyebi ebo na na yegina so ade ma kokoo kuani no sanso fa ye nfatom se o kai se International Monetary Fund IMF for ebe kroma beka kire se aban hye kokoo bo na ebo kokoo bo de tuade ma kokoo akuafo Ghana ha no onte so de ntina na okasa de ntia na okasa ne se o hwe se de na wiase adwaman so kokoo bo tie eni sika ye tuade ma akuafo Ghana ha na kokoo bo do boka. Okay, eti echebesa akorati biem ede ama fifi wafo na yedi enkomo but mamenko awma so na mene nana boache ensunkodi enkomo wasa koko farmers credit union na wonum no cooperative union na wonum no
nana eka empenfo no ho ebi pani ba ko pa nana boko de nyame adom me ho ye yada nyame ase we se eyasem de ede makoko akuafo entumu ahamuchemu adwenu ba ko akwakodu 800 Ghana cedis dey say atadwe mote dene yo minia me dawase na me chia atiefo na hwefo a omohwe mo television no anopai na me position is district chief farmer and me work Valley district. Okay. Na nye asemdesa ene yate. So I said yiti ameka sa me say. O hwesi see niema ekoso niema bo ene abrabo e wo Ghana se di sikasem bibia kosoro no a na kuafo 800 no 8 memo ayen. Raka se niema buo ya ekosro ene se na niema epepe ne kona nya no ntina ma mpenfo ato ebuo ma free 660 Ghana cedis to 800 Ghana cedis ya enuka so bumu a ahom chemu adwenu baako entum na de abremo abanso akiremu ekawodo a wobo ema koko akuafo metimi aginam na so ayem dada akua sebio musum mo eka bebresa eduka se wo hwam se mo kana nkasa mo bodo aban afa emu dodo na na tisa wafa bi nenye mu dodo okay koko no adwuma no ho nsem dɔɔso ankasa aban de se enuru no de bi mayen nenso kra ye tododo chen de aban de ba no sanse mastery ubenya wanya ni pre no ise o start April ebi o wa obi entimi nyam pre no na asako start September and de ko December ho eno pa ho a bia ka nyina ye wuku ani na obeye fertilizer mo de mayen subsidy buwabi neso ye nyina nkamfua no sikana akuafo ye nya free koko no no emwan abrabo koko no ye nne ene ye hyasia ye koko ye koko ache na ye hu ekan no se de ni koko no ni mu sikasem no na buwa akuafo fa minya bi bisa se wat afi ben wat se akuafo etiam tisafi wi yon kasa da kura kasa sabi mumu kura show sign se obre enunti okasa fo kasa na de ho sabi obi an kasa kwa o hwete se sabi ekan brani koko ese no assist no na adro a ye de ye ku admedu a na 15 cedi enne ebi adru 120 Ghana wo se sabi assist nara bade samle bade 20 Ghana and the day I drew 60 Ghana, 70 Ghana, 80 Ghana, in Minabo Crosso. And then we take cocoa craft, Teteno, a kind of now, Obi, the Beno Coco. Is there now I did dear or non any and the Jessica womb, it was Primpose, Okobo Coco, Cravan friend, and would do Moyao. And then, Menoka say, this offer by day, me, and Akobo Coco, and then he said, the acting Coco, you couldn't free. And now Okakobo Coco no. Unya nipa. Eti fitinura waya no anya nipa miensa. Eti koko na do so anya de ombebo wi. O chajo sanfa baadi. Eti minia se wo hwe koko adwuma na ye no. Ne wo de pay to so a afiso a no be yanzi we gya ya to wirem. Ana se ebuo na anyiti na de bre edom koko afuo amagalam sefo. So hwe mfieru do de atena koko na si wo wirem ho. Ne kura ase dodo na ne tete o mafuo mu na wo hwe se de se niam abo eko ne yiri badwa so ba bia obi a bi dwa ho ne kuafo yiri mu so di dwa ne bi nanso ko ani yiri badwa dodo na entisa wa na emai bi a achenchin se na papa ne niam papa de yiti to bi nkodi ni nyina ne se sika ni ye botom eto da na minimada ne ko ani bi botom nanso mo koko ye Ghana ye koko ye kuafo no ye ma Ghana ne ye Ghana na Bible say na nchi odi na no probro ne yanto na no na reka de oti afori muka ho odidi afori muka ho de o kan sempa odidi ne nsempa ho eto mo ma ye bo e saka yan ye betime ne economy na ekonako emiri bi atwam na me nsi me dan ne me koko bag timi to 25 bags and then timi to 8 bags ne se ku afo ye ko ye nim anase ye be ye chi san konta na mo ebu ni de ni nyina yate o
nanso sɛ a reflect ye botomu a enti ne mo ayen eti hwɛ se no ka Ferlaza sem Ferlaza mo di bia ma yenua no ma wo border so e wo subsidy na sɛ wa ama ebo papa ama no de kokoo no so etra de kwa sɛ wo Ferlaza no wo anya sika no ono so hu faso no so ama wo ho eti de ye ka ne sɛ omo fa bi ka ho man na 800 ne de ye de se abrabo asese Ghana ye nyina ewo mu dia kokoo afuafo de ye ka ho sɛnɛ petrol ye 20 Ghana no manya ye sɛ de akabaka so abaya yade koko bodo ayade ebi sɛ me bi beto petrol ko gu mafuo so ama ebi aka de owo ka de bi beto agu ne kaa mu ama sika ni bi aka na sei hwe petrol gallon ba bi aduru ye kuafo so ye to bi pa o man spray na wo kan petrol de mai enso ba bia na de nyame se ye nka nokre enduro ni podi timi kwani mo se ne petrol no na o ye begu afo so wa beto petrol dia support obu okra kwani bu a petrol ededuru ne so nasa ohu se nduro no so eye emprenu de we nya buru so ni emprenu prenu e wa fimu na no so akwawie ye de aka nyina ye abra bu sika na bi ne ye de ye eno ne ka ho ama ne ye nua no bebre etwom koko gudu ya roba ye nua no bebre so e de o nsa ase e magalam se ya mo galam se tu aku afoko kogu galam se ni bie no betim akotu kuani koko obra woni ne ntina ase enka ho asem eno nti se bo ne ya ewiase wan ton akokọ bere ye kwa akokọ a wo tun kosua ma wo na se wo kire ne ton a wo kire be ya kosua ene wadi ni waton obi na embom akokọ ne wo ha afe no obetimi atun kosua bebere ama wo ne se ntakrabone de fanyina mo kwasere kwa so obetina kokoro na hia no ase amoako ne adudie ene obeton amagaram sefu ana no akra de ne ho bagim no mu nyina atu no mo de ayeye ne mfoni a yetwagu nyina yehu adom madawroma yehu Mati nana uni nana bwache wenye sikato ne ho nana eni nyina ye adea eye so se koko board omo hwepa no mo ma ye bo e fata na kukuru ni gaya keke so de jai o sha kwala so ye ni uduro no wan so ye na ni bufu anu nti ebo na aba ne de ye de toto Ghana se sei ye nyina so ye o man ba ye so ye so o man economy no koko sika ya bai o man le mu bedo hwe ya se munye health pension scheme makoko akuafo kokoko ni ba kompo ni ho a wanya bi nanso mo de da bia no mo ye pension na mabo ho a mo kɔ munya mudu mo pani fie so a mo beje mo se mo ye koko board mo ye na koko board mo na mo ye pension scheme Ghana ha ye senate na ye pension na den ye na kuafo de koko board na mo ye last year ye press conference ye kan ho asem o mo start ye kiri o mo se o mo de akoya kwakura bi o mo ye pilot akoya bi ama kwakura bi woni wadu bi ase wadi 103 years ne Ghana aso ka eni mu se 60 years na ojo pension ye me ameno ka se ma diburu 60 years no e di pension no se ba se o mo masenate ye mpa me ka ho ana ase me ka ho e de ma be bi kire ya dwen so mo ba bonten no be kire mu kire ye enuti na ye kuafo so mo timenka nana meto ka ti nana very good nana ne ye kuafo nana bwache na ko fa se ye be se ni koko board ko sin konya nana bwache ya se no ye bi so mo no mo kire mu kire ye na so mu due ba enka bo wei o mo timi frefre ye kuei mabi ye kita ni pa 6 million population e wo Ghana ha ye join na ko fa na ka ye no matena ase o nana no yiwe senti we de mugina radio so na motomane ye mugina TV so na motomane ye ne yeso ye gina wato ama mo be den na asem mate nana ti ure so bodwem kakam na menam ho emresemba esmo be say na me be sa fifi buafo ne ahwa no yi a koko body pen fo be wo area mo so ehwe pensemu on Badwam wo Adom TV so ehwe Badwam wo Adom TV so pensemu eni ma mesa kwa na me fifi buafo head of public affairs ema koko body adwuma koko din komo na ehwe nsemu a na naboachi koko kue ne ya ono wo omamu watra mfinhia adwesia eno da so ye koko kue ne wo bisa nsem bebre eho ano ye ene sei vetrase betimi anya fifi buafo ewa homa no so na eja fifi etimi abeboa na nana ensemu a wapagya ne nyina no ebetimi eya no ede afam wo hwe emo a aban ede boomum se ampa koko akuafo na gye atom se aban eboom kwani ase bebre so nanso se aban emo ano esi baabi diaka omu koko akuafo no na ye ede to asom
ni omo no ye edito aso no esanse enne niema bo epeja ekosoro ententemuti no ama omo enso enwo akoka enso ewom nana akwa babiem yeja yo akra eti ni na bibisa eyese ni ewu kan nyina eda enchen ya aban so me ate ese eka wo bo koku akuafo no enye kaketua sese ebo ya abai o de toto o ma bi se Cote d'Ivoire ya no mo ekọ akansie ewo bibrema toye man mu hadmo a o mo nkwa no mo bo no ewo soro kakra be se 58 Ghana cedis etia ne aban ede abai wunyi se o de toto emu aban ede ebu mu emprempre ho ede hwe entumu ya aban wu akefema bi no ekabetimi asi apai kakra ede ama mo ne aban nyina yo me da se de yenu fifi bo afo ka no saa na tie dia se ne nka obi anfa koko ni Cote d'Ivoire ne se de o ka ne nya no kra sa so ma wo bonda so no omo no omo ye comparison no mu se Ghana koko bo ne ye ana Cote d'Ivoire fo de ye ne se 58 Ghana de ana mo ha mo nkasai se ne ye beton ni nyina wo mamu na mo oni mu se bo ne wo soro ese ne Ghana de ne bebrebi a ene omo aboda ne de beko itino de me kire mu sa na kuafo sa we na omo kan nyina no aban so oboa ye nduro ni ade saa ne mari nyina on tete so no fa sika ne maye mame ka bi wo chire no on tete so no nyai say hwe me yemfa so homa wa ye nuanum galam sefu aban bi sponsor wo mo enso ko ba bi o me gan se bi mu timi kill electricity kwa menem eko fisika say eko papa bi on be fa so be nya sika na ne be ma wa hoden na mo se san ye mari nyina ama me ni me ye adwuma ne de bro ni ma nya mfa so ne mfa so ni nyina ba ban ho a ye ye kuafo ne ye koye anase ye baaye nana aban se sika koko nana kan o muntie o nana o papa so papa anuma so ni ye mu nya nana pato tie bi kakra sika aban agidi fram no ne e okoko a ye ton mu no emu ohamu gichemu adwoso ene yese ye de mamu koko akuafo ahomu chemu aduasa ene bi de to fertilizer ene bi de airborne spray ene bi na se akati bi sim koko nso betwagu ene wiafoforo ene emamo ena wo ka kire se because mo akuafo mo pe entumu kesienti aban enya sa ne ma wona ontete sa ne ma na wo yema mu nyina so ne na ne nyina sika efam ode mamu a enya mo sika kora mo sare kwakoto ebo a eye din ninia se wo koko bo ne kosoro de ade ne bo ede kura eye wofo se wo sika ade bo nya wo den ne se wo boa me na enu achi no mati koko na bre na ma beto ama wo me ade mi nya bi mfa nhwe me yire ne me ma emmo me brada ache mi ni ho a bi be ka se ye papa ye we di jaye hwe wa ke se kuafo esu ti sa fi pen ni eko ade ne free soro be te ba yira ho ma e ma ba yire mba kese nia se de ye ka be ka se enya kuafo nko a be bia afo atiem because ye sika samne to economy ne ho a emfa ni ana o kasa mitio but akronim wo de gina so kakra bi staff na me ne member of parliament ma de share wo dwawo so abato mpesua so in the western north region ona bo kwabna menta akando so any enkomoto emfa emra ona bo e wa chara pai eba bedwam Adom TV so ya mejozo boko de akra nyame Adom boko ekwan be de be fa so situate cocoa price wo ye mamu a be kwakodu be be kasa mpa fe de ye hwe dada setena ye bo ye de ye wotototo amaye no mo edua cocoa akansem bi se Cote d'Ivoire Erika safe de Ghana ye koye nim eboa ma ye cocoa kuafo ejiro na so cocoa bono so etumpon adwuma wo ye mu Erika mechia wo ne watiefo nyina na maka se sebe ye wo basic standards you over so because ye pese ye kono ye lu ho pa ye betia ka se a hadie eni kwan se ye ko below sa level no okay na ye cocoa industry na kata no pre wo mu ni se minim se cocoa board for do mo ano omanu ba be bohun dewru ene ba be defendi wo no mo mu na wo ko e bi dia cocoa bia na e na obehu the reality on the ground me amene o kasa se ne wudi ka kae no me member of parliament for Jaboso constituency oba mi constituency a adwuma mo ye o ho ba ko pa en cocoa ayo ndi me ka cocoa ayo ho asemo a ni de makokan no buku bi mu announce for obi aka chem se ko na America eye ni a me de mani ehu ene de me aka sa me ye bi na America ho asem na ye tie ni se the cocoa industry no for some time now no egu
egusu a egu edien ye di mu se cocoa industry ni egu ebi eye ye production level cocoa dodo a ye yenya at the end of the day ekwanya ye fa so ye ma cocoa akuafo no ho hare wonom eno mu ye di so what you say to start with yes last year abai eba parliament so ba beji loan bosia na de tell say afibia ko je bosia na edito cocoa and so beto cocoa badge dua so he badge tu no ehun akoje obosia na de beto cocoa so beto cocoa badge dua unkoji cocoa bag no musika because obviously unkoji cocoa bag no musika entwento but how what must say okay but let me come what say very good so the American won't catch no what draw my attention no much okay and you could 1.3 billion US dollars here the babe talk cocoa na parliament no answer ba se ba beje bosia na so kan ye ntia koje bosia no ye hu se bosia ne de mawa eyi anase eyi omunyina so omode ba ni say ye kwa akoto cocoa dodo be 850,000 metric tons nti aban parliament nduntum ye mo 1.3 billion ye ditu mu ma wo no na mo de koye no apart from that cocoa board side nsise bi ba isa baji Africa Development Bank wo bosia eno so be $600 million almost mo de ko kire nkola se ni di chocolate ni ade baby abedu corruption sikadie basabasa de abedu o te ma tire bo a mecheche obu sa no that could me de akwa free last year DM now the chance say yes to cocoa no and then you close to the last season no I can tell you on authority say last season to quiet toy no ya more 700,000 metric tons. Oka 2021 crop season. But only from Oka 2021 crop season. Yeah, this season 2021 2022 once and America. Okay. Ya more 700,000 metric tons. Ya more no. Ya gisika so say the kwakoto 850. And I can tell you on authority again, say, even that 1.3 billion, the sign of Bosia in the domestic market is at the Kahun. Meanwhile, last year, Kudu baby, Cocoa Quenino, Ahatani Cocoa, you know, I was on Yetika. Yes, it's Kenny. Secondly, I buying to me my country in net, say, LBC is not motor cocoa, na buying no moka. Ya bobusia in the domestic market. At the 1.3 billion syndicated loan. Away. Now, no many people go for Jina a video so ye didn't come. Now, in teaching more they buy no crown pono, as fair as terminal. I am man person can be quite no. Time no soon yaman, why am I quite man quit? And nobody as fair terminal. Only take more, so syndicated loan for the and yet no one put your little cocoa, and you're part of Sikai little cocoa, which means that the syndicated loan actually is less than the total amount of money he had to cocoa in the 2021-2022 cocoa season. But what I say? It cannot be so, Nabwana. But I say? Yes, sir. The syndicated loan cannot be less than amount in the cocoa. An argument, they say, after say you syndicated loan, the sign cost Bobusia be a time they come. It is a syndicated loan plus another source of funding. Okay. Another agreement, no. Okay. What even makes the matter worse? Which means that cocoa less than 700,000 metric tons. You are used to more than 1.3 billion US dollars. Meanwhile, it's the car. Now, my man, the best agree. But honorable, what taking into consideration? Eniema boya akosro edwamanso fertilizer ya cocoa akuafo ehien situated it with 2021-2022 crop season baby ana ne bo ejina 2021 cedi to dollar rate baby ana ejina as compared to ene baby aye kan bo apagya within a short space ababedu we need no account bi ama ebi asabo na akobasa okay me I don't see me ye kra me nyan
Even 2022 the EU. Okay. They make Kenya 2021 na making. Okay. That's number one. Number two, can you so say the kind of koje bano? You're getting in dollars. If you're getting dollars, I will see the nickel what they call for. You are even getting more. Am I making sense? Okay. Into me, fan say, so what you now would you have $100, and I will send you it a year 6 Ghana cedis. $100, you know, why is me say, I was say, would you 600 Ghana cedis per bag? In this, I will see now what they depreciate never for more. Now, $100 na, and I come more than 10 point something Ghana cedis. You're going to charge more than 1,000 Ghana cedis. Am I making sense? Sure. In this case, you're money in cedis, like as I want to perform. It's in dollars. Am I making point? I'm making sense. Now, when we know, when you come last year, not this year. This year, Kenya is buying. Yeah, they want to talk. Amama who do be more to say La Côte d'Ivoire. I didn't think they want to La Côte d'Ivoire. Me and Fire want to Burkina Faso. Na Togo. Yeah, na La Côte d'Ivoire for any beer cocoa pa it's a bossy. And the whole fix so price no. No one fix it. I'm not yet pay and I would no answer or modiana. One more move boundary this no. O mes bagako. No, they are called the other country. Okay. Meto ase powder where some kakrema na me na wase. Ya meto so. Esas be bia de kobo no kwadu no. Edisua wom ye o se etimi esua bi bebre. The Honorable Kwabena Mintah Akado member of parliament emade share ewo dwabo so constituency na mote se ye no so edi committee de akwasi ensia. Ida so ochina ye be sa share. Background.